kgaogana go nna le wena maloba ka labone ke tloga ke dumela kudu gore weekend ebile e monate ebile ya katlego mathata ke mathata re a phela ka ona e fela bophelo bo swantse bo tswele pele ga bo emiše ke mathata re a solva bophelo bo tswela pele jwale moroka ke go tamile mongaka ke go amogetše sebaka se ke tla ka mo go wena ka fawe ke tlang ka mo go wena gore o tamiše babogedi ba rena ba letlakala la Dr. Moremi batheletši ba rena ba 96.3 FM le batheletši ba rena ka fa le go www.mcrs.co.za ke tla go wena ke nna owe Ke gapa ke kgoronos nna ke gapa ke kgoronos ya bafana nna ke gapa ke kgoronos ke tla ba ke tla botswana ke tla ba ke tša motse wa ka ke tla ba ke tša bophelo ba ka ke gapa ke kgoroš ke gapa ke gomme ke ile ge ke lla ba re ke ngwalele sealemoyeng mo ke tla hwetša go mokgalabe wo a bitšwago ka ngaka Moremi nna ke tla ba ke tla botswana ke tla ba ke tla botswana banna nna le mosadi ya ka re phela ka ditshele nna lelapa la ka re phela ka ditshele a re ne boroko ka gae ga ke kwagale ka baka la gore ga ke sa šoma kaka fela ga go ne molato re a leboga moroka ke nna wo ngwaneso ke go amogetše ke go tamile prof ya ke a leboga malome ka kapa ga ke go tamiše ke bue ke tamiše magoši bagalabe tamiše magoši a rena ka moka ke tamiša batheeletši ba ba theetšang radio ye mananegong ka moka ba ba theetšang Mmutse community radio station ka dikgokaganyong tša le ya gore ya letama baruti mangaka a setšo go fapana re a letamiša magagešo le bao ba leng mešomong ka go fapana go ya ka kgati ka go latelana moroka wa le dumediša bagešo ke a le dumediša le kae batswadi ba ka nna re gona le fihlile ka pitšeng tše kgolo motho gane mathata o tsoga ka gae a tlogela dikobo a ya go nyaka thušo a tlogela bose ba boroko a ya go nyaka thušo fa le tlile go thušega magagešo le tlile go thušega kgale le ka dilo go pala jwale ke nyaka re tseneng ditabeng nako e sa le gona e sa le ntšhi tše le llang ka tšona fa ke tlo le fa tharollo ya tšona go ya ka se sengwe le se sengwe se e leng gore le tlabe le se bolela mmereko wa rena e no ba oo wa gore jwale ka mangaka a setšo re thuše batho ba ba llang re ba phumule meokgo ba ba jwang mebeleng re ba fodiše mo re kgonang then mo go sa kgonagaleng re ba nyakele ba ba ka kgonang ba ba thuše molwetši a fole a kgone go lebelelana le tše ding tša bophelo le nkwela kere ke ba gamang ke ba Mokwena Mokwena le tšwa kae gae alright ke bolela mangwa ga Mokwena ke Lizzy ka mo Efesi ya Mokwena a itle ka mo Nthabise Mokwena a mampele ngwana o tlo bolela le yena ke kgopela tla dule le mo a ska kry-a tšwella mo kudu
dula mo Bafanane, dula mo. Yeah. Yeah. Ke mang? Ke mang magongwana? Ke rile Nthabiseng Mokoena. Nthabiseng Mokoena ka mo Ke Noma Malapane. mang? Noma Malapane. Malapane or Malapane? Malapane. Ore. Simon Mabonela. Simon Mabonela. That's right. Okay. Alright. Malome ka Kapa ba tsebishe melao ya kgašo e. Re a leboga moroka magagesho re ka mo Mutse Community Radio le nagong la pitšentše kgolo nna ke nna ka Kapa Maubane ke malefo ge le kwa ba re malefo ka mo wela ke ka kua ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ka fa ebile ka nako e nngwe ge go hlokega ba fetoga maporana go netefatša gore o mongwe a se ka obelela o mongwe ka letsogo magagesho ka mo pitšeng tše kgolo ka mo re kgopela gore difounu di beng silent. Sa bobedi re kgopela gore re se ke be ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ka maina. Kereke tsoko moporofeta tsoko ngaka tsoko le ge go ka be go ile go a kgonagala gore tšatši le lengwe ka baka la mathata a bophelo le dikgwetšene ile ka kua ga ngaka Moremi ra kgopela gore e be ngaka tsoko gone jwale e tla ba ngaka Moremi ge re etswa ka moo. Se sengwe gape magagesho re kgopela gore re se ke ra ntšha mahlapa mo moyeng mo ka baka la gore seyalemoya sa rena se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme a re netefatšeng gore lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo melomong ya rena ge le fitla ka tsebeng ya motheeletši le fitlheng le duleng gabotse lentšu le le se ke be la lomela gore motheeletši a kgone go tepsina ka seyalemoya. Se sengwe gape ke kgopela gore a re hlomphaneng ge re bolela re se ke ra tsenana ka ganong re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa dipotšišwago ka gona. Ge go ka diragala gore o mongwe ga a hlalosa ditaba wa mo kwa gore ga a hlalose tšona goba ga a di bee gabotse o se ke wa mo tsena ganong o no emiša letsogo re tla be re go lebeletše re tlo go fa sebaka sa gore o bolele ba go theeleditše go swana le wena ge o be o ba theeleditše. Se sengwe gape dilo tše le di bonang ka mo ke di-camera dilo tše ke kgahla ke gore kgaetšedi ya ka mola ga a romela molaetša o thomile ka gore ke bona ditaba tša lena mo mafaratlhatlheng jwale go ra gore le mo difounung le tlhole bona ba e leng gore le ne difounu ba bangwe ba balli ba batlang mo le ya ba tseba ba bangwe ga le ba tsebe jwale bona ba le letlhong le ba bona le kgone le ba bona lena lebaka la gore dilo tše magagesho re di tliše ka keno ke lebaka la gore nto nngwe le nngwe ye re bolang ka mo e swantše e capturiwe for bohlatse ba gore re ile ra ba le ba ga Mokete ba boletše so a ba a bolela so ka lebaka la gore gone jwale ge le le mo ba le bona difamily tša lena šetse ba thomile go founelana ba botšana gore a šibale ba ile gore segiša ka batho ba ile gore tlontlolla he sefane sa rena sa sereng mara mathata a lena ba bang ba bona ba be ba a bona ba a lebeletše ba a tseba ba sa kgone go le thuša ka selo. Go tlo ba le ba bang ba e leng gore ba tlo re ge ba founelana ba tšea dipolelo tše ding ba di tsentšha ka melomong ya lena gore ebile le ile mmamogolo a lena o diang rakgadi a lena o diang e le gore ga la bolela ka tsela yeo. Jwale ke ka baka le dilo tše di bileng gona gore motho mongwe le mongwe a kgone go te ponela a kgone go te kwela gore le boletše jwang re boletše jwang ka kene gomme re a leboga ka gore yalo re no kgopela gore re duleng ditabeng ntle le go dika solo mo ke kgopela gore le kwešišeng gore nto nngwe le ye nngwe ye o mongwe a tlang go e bolela ga se go go boša o mongwe ga se go segiša o mongwe ka batho ebile ga se gore ke eng ge re nyaka thušo re bolela nnete ka baka la gore ge re ka tla mo ra tle ra kgatlhišana gore ke tla jwale ke ra gore ba gešo re lokologeng re boleleng dinnete
re tla fapana re le ngwana ka mo mara ge re bua ga moremi re tla be re fologile ke ditšhweni re tla be re fologile ke ditokološi ge e ka ba ga re ne manyalo aowa ge re ne mahlatse a manyalo re tla nyalwa ge e ka ba re ne mahlatse a dipereko re tlo bereka kgaetsedi yaka sepolwana ke seo di tukiše moo nna nkane o ka re o šetse o lela o senke o thoma wena maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka Ke a le dumedisa ke dumedisa ntate Moremi, ntate Kakapa le ntate Malefo le babereki ka lena. thobela Nna ke nna Lizzy Mm, ke tswang le se se leng ko Seabe. mm, Nna re makatsa ke tshokolo. Tshokolo e leng ka mo lapeng la bo mamaka. Bo malome koko bele he bana ba ba 10. Basetsana ba ba 5, bashimane ba ba 5 mara ha ona lo moane o a bontshang gore like ke bolela gore like he le ka bona lelapa la koko le utlwisa botlhoko. Le utlwisa botlhoko ntho e ya re makatsa gore gante tshokolo e tswa kae. So le rena dio tse di a rapara. Di a rapara. Ha ke boela ko morago ke ile ka ba le ngwana ka 90 o tlhokofetse ka 95 a na le 1 year 3 months. So ngwana o ke ngwana o le reng wa ke ile ka mokera mara ne ke misitse ko mmeng o mong and then ngwana o ka mo ikerela ke ba le ba reng ha o mokera o tshwantse a tle a tlo o ntshe bjala le wa ke itse ke bjala leng and then a tlo keriwa so ngwana o nana le merire mentšhi nna be ke ikerela yena ha ke mokera a thoma ngwana tlhakatlhakana matsatsi ha ya toilet go tswa bo green so koko a ba feta ko hae mmele ha mma a re cause mama na sa nne ko hae ne go nna ka he ke lo mogolo ko hae so koko a re ke mo peite ka sunlight ka mo peita ngwana tlhakatlhakana ka rola ngwana ka misa ko mme o a mmileng tlhowana mme o la le ke fitlha a re yena a ka se kgone ngwana ka tsaya ngwanola ka misa tleliniking ha ke misa tleliniking ba mo transferla mametlhake ngwana la o fitlhile ka tšeko ka o sana tlhokofala so ntho e mmakatsang o ne a site 1 ne le popota site 1 like mo di-ribsing e le boleta so mama ka o tlile wa iwa hae ngwana a o bolokwa and then pape ngwana ke ka 95 pape ngwana o tlhokofetse ka 97 a tlhokofalang ka 97 nna le ena ne re le girlfriend and boyfriend a nna Zanini so gore re utlwile ka ntate wa ka mo next door na re ila taxi hantši ha tla ko hae na tla le ena cause na le family mo Maskrala so ntate o ke ana tliste mmelaetsa ko hae gore ba re motho o tlhokofetse o editse accident mma o biditse motho a ntlhapisa and then ka 97 or ke re mošimanaka o ke re nne o ke firstborn kwa 97 ntatola ha na tlhokofala o ntšhile ka ena a na le 8 months and then ka tshwarelo ka 98 ke he ke tlo tlhakana le o ke mo tlogetse no ntho e mmakatsang o lle a ratla ko hae a tlo ntsha mahadi a ke itse gore ke mahadi gore ko kokota or keng o mpoditse gore o ntsha bokae and nna ka sebela mamaka so ga batla ba tlo ntsha mahadi or o teng go kokota go ha ke itse and then nna be le gore ke a ya ko malome ha se kgolele ko hae and then mamaka a roma ngwana a re tsa mo botsisa Lizzy gore kganteng tšhelete la ha e sa le ka mokgole so nna be ke botsa ngwana gore a o mmitsa a se ka feta ko hae a fete ka gravel a tle ke ko malome ha a fitlha ka mmotsisa ke re kganteng go etsagetseng ka tšhelete a omanya mo strateng mo la chika e be le gore malome o tla ka mo yena o re heng kgante go etsagalang ke re no batho ba le ba ngathile tšhelete so malome a re aowa mmotse a se ka kwata badimo ba tlo kwata aowa a gona bothata go a fela so ga re tlo thoma re nna Soshanguve go na le mme o mongwe o re ke kopa o tlo ba mmaditsela ke a ya ko mme ola ko ba mmaditsela ntho e mmakaditseng
ke he ba mpotsa gore ke kwale dipatla dijase di-what nna mara mo nna dio tseo ga di a etsagala lengwalo la ka le utlwisa botlhoko o ka re like ke ngwana a tshwenyang like ga ba motseye wa lapisa why ke bolela so o ka re o roma ngwana like borotho le mmeleke fela ga wa kwadiwa gore ba mokete ba ntshitse bokane ke lengwalonyana fela le lennyane so ntho e be ke botsisa mama ka gore mma kganteng go etsagalang why mma a re ao kgante ga ba kwala na ketse ke lengwalo la ge o nyala ke monna wa go tlhokofala ka ao ke o re tswang high pleke 1 wa 98 o le o tlhokofetse ka 97 o a nnyala o nkry-ile ka ngwano ke tlwetseng ko o la wa zaneni wa o tlhokofala o mo kry-ile a na le 8 months ka 98 so lengwalo o sa dula le ena no ka one le alright no tswela pele so ke botsisa mmammara a ke itse and then ne go le bo mamalome bokoko kore ne le batho ba bantši mo le rona ba tshwanetse ba bontshane a ke itse go etsagetseng aowa a gona bothata go ya ntse go ile ka mokgwa o ka nna le ntatola ra thota ra nna soshanguve so mara re phela re elwa o fitlhelela nna ke tsamaya ka 2015 ke tsamaya ko batla stene ka ipatlela stene ga ntse ke le ko steneng o re ga re boelana re ra lokisa o loke aowa a gona bothata mara setse ke meleditse ngwana ke na le ngwana le ena wa 2003 ke na le bashimane ba ba-2 so ga ntse re lwa ka mokgogo ka feleletsa ka 2021 ke re nna a ke sa boela motho o ntshenyetsa nako but re tla o signa before cause ke lebeletse gore ke ntse le ena mengwaga e mentši and then he ke tswa ke ya ko bathong ba mpotsa gore monno a ka se o fetse go nyala cause ba ga boa ba o batle ba betha tuku mofase o na le ba usa ba ba-2 mama gae a ba itse o kae tsamaile so ba re a ka se fetse go nyala so nna ke se ka etsa dilo ka bongwana ka bošudi a tla di ntlaba ka botsa mma ka re mmatabaši so mma nna ne ke naganne gore ko o saene kare a ke re polelo e re mosadi ke mosadi ka maphephe so mmara wa ona bothata ka kgopela la se bona ko gae a re feletsa raya ra o etsa mara letsatsi lona leo nna ke itse bothata ba ka keng tsatsi le re o saenang nna ke no kwata so la se bona wa botsisa o botsisa mama ka gore kganteng ga se date ela na mama ka re wa metse lezu bjang mo founele so a mfounela he engwe etsagalang so tlhalwanyo e thoma o boa and ntatola furu mpotsisitsa re kganteng a se tsatsi le la re o saena na nna ka tswa moena so mo motshareng ka tsamaya ka iketsa tsotsi ka ya ko ona ko home affairs ka fitlha ka ba botsa ka re nna ke kry fane e tshwanang ba re ke mo botseng gore difane tshwanetse di tshwane ka re o kry-a motho o mollo mo fela ba re okay re lebeleleng date re lefeng date but if ga ona mo le ka tsenang go raya gore le ka se e sign no ba lebelela date ba kry-a date e le ya tsila lockdown di-26 tsa march ba refa raya ntato la tlhammerekong ka mmotsa raya le di-witness tseo raya ra o signa so a re tla o signa ntlo ya RDP ne sa fele and batho ba ba etsang ba nna next door le rena ba ne ba aga dintlo tsa di-RDP ntlo a e fele bile la se bona ka gore mma ba tlo e fetsa maybe ba lebeletse lebaka la gore ba next door bo tshedisa fela di-material aowa nnete ga re tla o signa ra ka reka gate re signe and then le ntlo ela ya RDP ya fela a dintwa di a thoma ba tsentši ke he go tsamaya ke itse gore ba re ke dilo mang ke dikgofa ke di tsamaya mo fase le mo maboteng re reka dilo re peita dilo tsela nna a re itse dilo tsela keng o fitlha bjanong e be nna ke bona gore motho o ka re o ntshenyetsa nako ka be ke tsamaya mama ka mona a bereka mo teng ke mo ke bereka no mama ka ba tswa pension a tsentsha nna ka o bereka mola but ke mmoditse gore ka re makgwa a le ba mmitse na bereka garden mola before a kry-a first job a la e le bana bale a tle nna ke robala mmerekong and then ke a hae di-Friday so nna first week e ke tsamaileng ka o theola 2021 a kere ke a founa a ya etsene bana bana di-phone weekend he ke a hae ke mmotsisa gore le setse bjang a ntsha letlhapa a nkaraba ka mokgwa like re setse mantle a e araba ka mokgwa anong motho a bolela ka mokgwa o tla mora wa re a wa ra itlwela ra lwa ka yona 2020 ka di Monday wa di 15
tsa February ke he ke tswa ke tsamaya ke tloela ntho ngwe le ngwe ke tsamaile ka šiela diaparo ntse ke ya ke di tsa hanyane. And then ka 2024 ka di 17 tsa July ke robala mmerekong phone e etsa di-message a ke e check. So ba bona ra ke check phone ba mfounela Auslezi motso ha wa shwa ro sendela di-picture motso ha wa shwa. So ka ya ko ntlong ka botsa mosela lekgowa ntidimatsa ka re ke kopa phone a mfa phone ka founela mamaka ka mmotsa ka re manna ke a sokola he ba re motse wa ka wa shwa a makgowa ba re kwa nna tsamaya ka osane ka tsamaya ke labone ka tlhwa koho ra tsaya masenke re tshaba gore bashimane ba dinyaope ba tla tseya ra isa ko ntate o nang ketsetsa mokhukhu ka nna ko mmerekong o fitlha no ke a bereka nna tšhelete ka ke tse bore ya kae nna nkebe ke na le tšhelete cause nna ko mmerekong ga ke reke selo ga ke na bana ba ke ba support-ang moshimana ka o nna kwa nnang lasbone o nna le ntata teng so nna ga ke na tšhelete ke ja ko ntlong dilo tse ke di rekang ke dilo sa go tlhapa fela tšhelete ka ga e nne o pala ke godisitswe tšhelete ka ga e nne ga ke itse gore go etsagalang and no tshwanetse ke kry motse ke etsetse bana ba ka motse and then ka lasbona kwa gae o tlhokofetse ka 2022 he ke sa yake so ba re ga a robala o lora ke mosetsano first bona wa ngwanyane wa ntshala morago o re ke ena mmona nna a senka ra mmona and then gape nna le ngwane wa ka wa o tlhokofala ke a makala cause ba re motho a tlhokofetse o tshwanetse a o bontshe ga o na le kotsi e tlo tlhaelang o molore a o bontshe tse di sa lokang so nna a ke molore ngwane o la sala tlhokofala a ke molore and then o šweleng ke motse oho ke ile ka tsamaya ka ya ko mothong ga ke ile ko mothong and then ke fitlha motho o le o tshuma kerese o a lebelela a bone gore taba ya gore nna ke fetse ke motse cause ke yona nkemelisitseng ga e bone a kgose gore be ke mmotse a bona ke lela re bothata ke eng kere ntho e ke tlileng ka yone e mo molaleng a ke batle go e bolela a re eng ka re ke fetse ke motse a tlhatlhoba gabedi gararo a senke a bona yena se nna mpoditseng o poditse ka siso a re ena o bona siso mo kry-a selo gore motse wa ka o fisitse keng ra ya ke ile ko mmeng wa Spili ke boditse mamaka na le ko mmerekong go na le mme ngwanyana o na nna le mošimanaka first bonaka makgaoane but nna le ena ke a mo rata ngwanyana ole so mama hae o re mo nna o re Lizzy ke kry-ile motho wa Spili sorry o re ke kry-ile motho wa Spili so wena ke re ga o tshepe ke re no a sena ka la gore a ke tshepe nna ke lapile kgale ke tsamaya batho ba ba re jela ditšhelete so ra yang mamaka ga ke bula voice note la kgosa ke mo tshabise selo o re after a utlwelela voice note ele o re mo nna o re ngwanaka wena ka re a o sa tshepa batho ba why re sa yo try ko Spileng ke re mare ka nna raya ne ke šetse ke motse ka July mamaka a sotlhe mamaka o tlile ko mmerekong ka October a fetsa le nna kgwedi yotlhe and then taba e ya gore Spili ke he mamaka le teng ke bula voice note a utlwa so o re tla nna raya ko Spileng okay o tla hae ha tla hae wa boa o nketsetsa callback ha nketsetsa callback ka mo founela a re ngwanaka nna gape ga ke na tšhelete ya gore ke namele ke tle a re kwane mo Auslezi o tswa Spileng o ne le mamago ke le one mama ka na re le watla mamago kae asho a tla ao alright Spileng o boneng nne sa gana o bulega mara se ne se bulega mo le mo ne se bule se sotlhe and then ka bona Spili sa ko ka moreng yaka ka bona ka moraka ka bona nna le mama ka re ntse fatshe ke tsege re Spili rrang nna ke itse ba re ke Spili wena o boneng gore o Spili jwana ke re ba nnesitse ntho nngwe o dirile ele Auslezi šitsa ntho nngwe nthane nthwela ya go dirang ya nketsa bodisi mara ke tshoga sa ba beile lesela so kore ko bioscopo ba beile lesela so
so ba nkisa ko morago a ba nkisa mo nna ke ya ko morago cause pelo kana ke se ke batho bao ba ntshosetsa gore bjang so nto ba noša wena o nnoši goba ba nošitše ba bantši nna o tsatsi le nna go ile nna ke isitse ke yana ngwanyana o le mama gae ke rela gore nto ba go nošitšeng yona bono o nnoši so o nampile go tloga moo ba go tsentšha ka gara ka mora e le fifi and then ba etsa lesela le leng so o ka re bioscope nako la re bona di-bioscope re gola so go tswa ka re dinaledi so a ke re go tsena o re ke kopa o bona dira tsa ka mana ba ka ba fisitseng motswaka le bophelo ba ka ga ke gola gore wa ke sokola ba go khialla ka moo like a ba khiela ba no tshwanela monyako gore go be le fifi ko tlhalela dinaledi fela and then nna ke bona monno mong a dira so o sa roundile ke banyana mare wa dira so ba bula ba mputsa ba re bonang ke re ke bona monno mongwe o dira ke banyana ba re wa mitse ke ra wa ke mitse wa pere dibrele ba re mmotsa tlhobole dibrele ke a bolela wa ditlhobola mare still o sa dirang tswale mpotse ntwela nampile go fetša mo a senke e go ria gore o hlatse goba o be le letšhollo e go rile ne se tsabedi ka tsatsi le lewane a senke go dronka kudu o tshwana le ngwanyana o wa ex ya mošimanaka yena e ba re o tlhobotse le o tlhobola a ya ko next door ya moriang ena a tsena ka mo next door ba ra a etsa ntho e one a re ke ka mo mmerekong wa ka mara a etsa ntho e one a jika ona mo a tlhobola diaparo alright so o tswile ka spilling o bone dinaledi le monna go apara dibrele le mamaka le mamago o mmona ria mamago ka go spilling ke mmone ka mokgola na le monna ka October ke re ke ile spilling ka November mkhona nna le ena ne re etsa dikuane tse di tseneng tse ba di etsa mabolomo se tsa go lologiwa ne re di loga ka mkhone re ntse ka teng ke mmona le ka mkho so mamago o mmona a dirang mo spilling no a ntse fatshe fela ka mkhone re etsa dikuane nna le ena fela but ke he ba ntsha cause ba re etswa ha o bone selo okay ka se bolele gore ke bona mama ke bone mamaka cause a ke nagane selo ka be ke etswa alright o ile go motho go lebelela ka kerese a bona sešo and se sewe gore se tswile ditšhile a bona gore ntlo e swele o ile sepilling o bone dinaledi o bona le mamago le loga dikuane o bona le monna apere dibrele alright ntlo ya gago e tshumile ke ba re ke botha batho ba bebeng ba le gona ntle le bovutha lengeng vutha ke re ke e romelang ke batho gore go ye go swa ga gago mollo ge go e swa ga gago go be go ne mang ne le mošimana ka mogolo and then o re o dirile phoso kae gore ntlo e swe aowa a re etsa phoso a re na ntse ka lefifi no sena motlakase so go botlhangwanyano mong ke tšhomi ya ba mme a tshuma toche a re moena re wa o ntse ga re tsamaye re ko gae nna tshwela go jika fela ke ha utlwana pempete e lla mollo ke mollo okay ye ya mollo re tlo ya go yona wa motshepa mamago sho o ne se gopi for mamago aowa a o naso ao alright lengwalo la gago le o reng le ngwadile o ka re ke borifi ba go ya go mema modiro le ngwadile ke mang aowa nna ke itsang ke re nna ke ngwana ke ba sutelela bona ba ithera nna ke itse le kwadile ke mang alright mama why o se wa khapa lazy spilling ne ke moraile ke mmoditse gore ga ke na tšhelete maresele kae ke mmoditse gore ga ke na tšhelete ya gore ke tle toropong mara le wena o tswa spilling nna ke tlhano lengwalo le a llang ka lona re le no mongwalela lengwalo le lennyane o ka re ke la go bega modiro le ngwadile ke malla magadi a gage le ngwadile ke ya butaka malome ya gae le ya sodiša ka nnete lona le ya sodisa le nne ke a le bona okay no tswelang pele le re fentša ka gae re tlo tsena kua pijana a o se lese o feditše goba o sa nyakoa le tsone ke nako a lena e nako ya rena ya go bolela ge e tlo fihla se ka tla ra ema then
ga ko spilling ka mokgwa mare ke boe Sunday ka tshaba cause ke na le diso tse di ntswileng mo matlhong fela ga e mo mmeleng tse ne di ntswilele ke gabedi so ntho ela ba nnositse yona Saturday gabedi so Sunday ba re ke boe so nna ka se boe and then ena ngwanyane o na nna le moshimana ko ba reng o bile otherwise a tsena ko next door ye wara a re mo nna a re mama o ka se ye o bontsha makgwa metlholo ga re o robala ko nna nnete ka robala ko yena ka osane ka tsoa ka ya mmerekong so Monday ke he ke founela mamaka o nkeleditse call back ke founela mamaka le ha tshwara founu o re monna re yo nna ke re ngwana ka boidibetse so ka se mmotse gore ka eng and taba ya rona ke mmone a ke a e botsa motho a ke itse gore e ra goreng so a ke fetsa o bolela ena ke mmotsa gore nna a re nna ke re ngwana ka boidibetse ke re mo ena ke re mma ke a tswa spilling mara a se buleya ke bone selo a re mo nna re ngwanaka o tshwanetse go tswa o tshele motsoko kana o ba keditse so ra laelana ka founela mokekolole magogo ke nna lesi ke nna ne ba ntlisitse koo spile ba re ke 600 ne ke ntshe 300 and then ka re mafela kgwedi ke tlo tsamaya le mamaka le firstborn wa ka so ka re mo ena ka re magogo ke nna lesi ba le boditse gore nka se kgone go tla Sunday na cause ke nwele gabedi ntshwela Saturday and then ke tshaba diso di tla boa di ntlhabisa ditlhong like makgwa ba reng diso and ngwanyano ke mmereka o bereka ko chemistry o phela a tla le dilo a re tshatsa ke fole so a ke batle gore di boe gape so ke tlo tla mafela kgwedi le mamaka magagesho a ke lefeng maele spili a sa loka moroka e re a feleletse ya ge a founetse mokgekolola kua spilling oh a be ke mo founela ga ke mo founela ke mmotsa gore makoko a nka se kgone o tla Sunday nthwela ke nwele too much Saturday so ke tla mafela kgwedi ke tlo feleletsa tšhelete and then ke tle le mamaka le mošimanaka e lle ga nkaraba a re aowa ga ona bothata as long as o bone ke re no ga ka bona ke batla o bona tshokolo yaka le gore motse wa ka o fisitse ke bomang a bona so ke re mo ena ke re makoko mara nna mola mo spilling ke bone mamaka e lle a ra nkaraba a re oho sis ebile o se ka batla le ena go tlhotlhonya go gao go na le blouse e ileng wa ishia ko heno so blouse e be e berekile wena o fitlha wa itse wa e apara ke tsega gene go dula mmago okay a ona bothata so ke a thoma ke a pheta ka mo Saturday ke a ya Sunday ke a kerekeng Saturday ke a pheta so o a mphethelang before e rile ke tsena ke pheta ke go na le mathosana ba ba thosetsang moya ba ba thosetsang sengaka so ba ntsentsha dibata ga ba ntsentsha dibata le dikaramelo mmamoruta a ema mo monyako a re sesi kopa o botse mama gago a o botse nnete so nna ga ka mmotsisa gore o bolela kae nna ke itsere ka mokgwa ke itsereng ka ipotsa gore motlhamong ntato a se ntato wa ka nna ke itsere ka mokgwa nna ka itsea ka mokgwa ena itsereng okay ra itlwaela ga ola a mphethela ditaelo ka mola Saturday ke a mmotsa ke re mokgolo ke kopa o botsisa wa kgonagala gore cause ba re mmotse wa ka o fisitse ke mamaka go a kgonagala na a re nna tseo re tswa ko dikerekeng tse itseng so ga ba aowa nna ke phethela moya ga o se lese o tšhaba ka ditomo o a tšhaba malome ka kapo o a ka mole ka mo ka mole tate moremi le utlwelelang gore ke re bona wena ga o ne phoso re tlo e nyaka gore e ne le bomang nto re e nyakang ke go go thuša gobane o boditse ke batho ba go feta 3 or 4 gore mama gago o ne le seabe mo a re go jwalo ano nyaka go tseba tsela ye le e sepetseng gore ge e le gore go ne le dilo tse le di dirileng mo gongwe di pointile mama re tsebe gore re ka di bereka ka mokgwa mohutamang gobane le wena o motho o kwele botlhoko ge o swetse ke motse then batho ge ba go fa maela gore o mmago a tseba and then dira dilo tse o di bušetse morago re tle re kgone go le fa maele godimo ga nto e diragetseng gore le ka dira so go save tše e leng gore le di dirile e le diphoso a kere so le seke la tšhaba go bolela gobane ge le tšhaba go bolela re tlo thoma go ba le mogopolo gore a re botšiwe nnete
nka mathomo o tswa spilling o bone mama go a loga pele o tlo bolela tsela tše ntšhi ko go botsišitse gore wa motshepa mmago na o kwele botlhoko ba gore mmago ga a tla go felegetša spilling mara gore wena o ne se kgopile mamago o buile o tswa kerekeng ba go boditše ka mmago photologa Cecilise and then re tsebe gore mama gago pušo e a tshwanetseng go e hwetša ke ya mohutamang wena o le ngwana wa gage o swantse o hwetse thuso ya mohutamang gobane go botlhoko gore o ye gageno o se kaša go botlhoko gore go bona mmago o tsebe motho e leng gore o tšere seaparo sa gago sa ka gare se se neng le letlhapo la gago o ile go lebereka so phuruluga le re feng ditaba re tsebeng gore re thuša ka Okay. Nna se ke se tlhalosang no lena ka mokgwa le botsisang gore le mpotsitse dipotso gore ga ke na sekhupi ka he mma sa tla aowa mo ga wa bolela nnete ae nna ke motho le goreng ke tsa dilo no so ka kwata no ka fetsa a ke be serious and then ka he le mama ka nnete ga ke di tshepe tse ke di utlwang so nna e nkutlwisitseng botlhoko bile ke bona e nkotisitse ke ya be ke fetileng nnete ke tswa ko ke tswang ha ke tswa ko ke tswang ba mpotsa gore ko gaeno kwa madi a belang a ke a eng re bona madi and then last bona ko geno o tlhokofetse bjang ke re no lwala o tlile high December a tla high December o tlhokofetse ka March o no thoma lwala nna ga ke ba tlhola mmaletse le bang di-Christmas ke ko motseng wa ka so e bata ba raowa ngwanene o sala tla a sebele o tswa ka gate ha etseng khane ha lape go robalana a e bona so ka March a ba tlhokofala so ba botsa ka dio tsa tshwana le tsona tseo gore lesola hae le bile le bjang so nna ka bolela raowa o ile ha December a na nna ko boyfriend teng a ile ha December o and then ba re o tlhokofetse nna ha ke itse o ne ho etsahala so a re no ko ha e ba itse ke he ke mmotsa gore ngwanyana le ena wa first bona ngwanyana ntshala morago o re wa molora ene ha molora ha bolele o a tlhokofetseng o ha ona sa se bolelang walla a e bona so ke ha re mama ha wa ditse le ena so ha re mama ho wa ditse ka re no mama ka why ke ile hape ko mong ke ile le mamaka kwa bokae wa lo jo kwa bofofo so so a ke ile ko o le mamaka re ile pele le ngwanyana wa bo o Nthabi raya ha re ya net finally a re tsena ka lebati re so ntshe le tšhelete o tlhatlhoba re sa tsena a re mokete ke mang a e ramang a re mokete o botsa ka mokete ke tlhoka ina o gona mo ao a re mokete ke mang ke a mmotsa a re wa a jala sa mama hao a wa ra tsena ditaba a re ene na mosetsana o a tla ge o lebeletše mama go a o bele le tšhogo mara godimo ga lelo tše ka moka o di kweleng aowa o a ja ka ga geno nka se re ke a ja after go utlwa dilo tse why because a ke motho o ke tlang high too much Lizzy. mara go ja ke a ja ba re wa ja ga geno after o kwele dilo tše ka moka ga tsona na ge o ile wa ja ge ba apeile o hwetša ba apeile tša boja o kgona go sola wa ja goba o kgona go ba botsa gore ke kgopela gore le ntso le leng ba go solele o ja ke a ja o ile a wala ba gešo re thuše Lizzy re a leboga ngwaneso re a leboga Kgopolo dumelang ntate Kapa le ntate Moremi le ntate Malefo le ba bereki ka yena kgopolo o mo thusa ha a tlile wa apeya yena nna ke rata wa apeya ke mo tlhatswetsa dibjana dipitsa ke re a te ka pele because of a kere like yena ke no reng o rata dijo tse e leng gore di monate nna nako ngwe ke no apeya o dikhutsa fela gore ke fetse batše ke yena apeyang gantši a tlile gae so o gora gore ge Lizzy a se gona le no ja dijo tša go ikela kua tsatsi leng ke di apeya pila ka jacket e phana kwa tsona nna le gongwe wa jaya o ne o dikhutsa pitsa Lizzy o a ja ka gae goba Lizzy ga a je ka gae ka morago ga go kwa ditaba tše ba mmoditšeng a ke no re ya beke fetileng a zang ka tla kwana tla today ha ja today
o reng ausi Lizzy? a ntimile ka tswa kwa ditseng. Ba go timile? Alright. Nna ke nyaka re tseneng ditabeng malome ka kapa ha ke tsebe gore re ba fe pele ba fetse ka moka na. a go tsene mme nke a re tlhalosetse mathata a tsebang a Lizzy and then a tlaleletse ka mathata a lapa la gage. Nkgotsong ka mo studio. Ge Nna ke nna Mama Lizzy o ke ngwana ke setlolo sa ka Nthabiseng. Ke ngwana wa sister a Lizzy wa bobedi. Nna re tlile mo re tlo nyaka thuso. Ko motsong wa ka gore ra tlaisega ke tsore go iragalang. Ke di tlaisego fela ha ona le gore o tlo ja ka mo go wena. Mara o ile a go ne tša go ja gore wena o re ke a se ke di apeya a re apeya. Alright. Le baka eng le ngwana o ka re o ke ngwana ene wena o kokwage? A ke tsebe. A wa mmagorele. Re baka boholo ke a bona ke itseng ka botsa maka ka gore he nna nka mogala nna le yena namile ha sa mpoledisa. He nka mogala namile re sa boledisana. Wa bona? Ene nna le yena re nna re le ba babedi le ngwana bana ba hae. O na le bana ba babedi. Wa bona? Yaanong so ha ke se bothata ke eng. Motlhamong la tseba ke ne bothata ba gore batho ba ske ba kwana e le ba babedi. Go mme ba boe ba re a re tsebe gore na re baka eng. Le baka mma gore na ke gore wa bona go nwa ke fele ke fa mohlala gantši. Wa bona go nwa le ge nka fapana le Moremi. Nna le Moremi tlo tseba gore re baka eng ene ntwa rena e thomile mo kae. Ba bang ba ka no re ge ba mputša ka ba botša tše nna di favang nna le yena a dira the same. Mara nna le yena re tla be re tseba nnete ya gore re baka eng ene ntwa ya rena e thomile kae e thoma ke eng kapa e hlola ke eng. Le baka eng le ngwanong? nka bolela so la mathomo nnile ausaka a lwala a tla nna le nna a nna le nna ausaka awa le yena le teng ngwanyana wa hona bothata ausaka ntse a lwala. Ngwanyana o ka mo fa tšhelete ka re tsamaya o ye kwa o patela Ausi Society bile ke mo file tšhelete ya kgwedi tse pedi. Ngwanyana a tsaya tšhelete a ija. Nna ke ya ka o patela ka kry-a le gore ausi wa kolota. So he re botsisa ngwanyana gore nna ke ijile ke re mara enkere nkebe o re boditse na gore tšhelete ke e berekisitse koko. Awa ha ona bothata. Ena ausi a ka tšatši le leng gore mo ena gore wena ngwanyana tšhelete ya ka o tlo mphaneng o ra motlogolo wa ka Nthabiseng o lolele ausi a ka mmetha. Kana ausago ke kokwage. A betha kokwage. Okay. A mmetha mola metha ka emere ya metsi ausi a ka wela ko. He re thoma mola re makala mola re ya bile ke kgale ko o nyaka. Ke tlo go bontsha ka tjenole. Awa ka bitsa bo sister ka le bo abuti ka le yena makoti wa rena na le teng ra e bolela ra e fetsa. Mara bothata bo nna bo mmakatsang. He re ka boledisana ra ska ra utlwana Nthabiseng namile kwatile a sa mpoledise no mpheta fela. He re ka boledisana ha ne re holwa ho teng ka mo hae mara e seng wa re nne re sa boledisane. He re ka boledisana ra ira something o ira dio tse dintši besouth nna. Re nyaka taba tše. A kere o kgona gore a tsamaye a ska ntaela. Ha boa he nka mmotsisa yo ba ntwa. Nako o reka dilo a ka nna reka dilo na mmotsiseng o reka dilo a ka se mpotse o blastrile ka mo RDP ka mola sa mpotse nna ke no bona ka re ke ifolosa dilo o iriwa dilo tsotlhe mara ke ka moga o ira ka mokgwa nyakang ena hana disano hana kore ha ke tse gore nka e bea bjang. Batswadi nke re kwaneng la tseba gore nako ya tsamaya re tlo re mola nako e tsamaile ya ba gona le nyaka go bolela dilo tša bohlokwa. Mma gorena o swana le Lizzy a le tsene ditabeng le a tšhaba man ene le re lateletše mo gore le tle le kgoneng go hwetša thušo mara ga le bolele ditaba tša lena straight ene re le kgopetše. Nke o re botse mathata a ngwano a e leng gore wena jwale ka kokwage a o rate ditsela tša gage ene ge o mokgalema ke yona ntole o dirang ngwano re nyaka gore ge re tlo mokgalema re tsebe gore re mokgalemela godimo ga eng ge e ka ba o tlo thušiwa godimo ga eng o dirang ngwano. Okay. Nka no rona ko ena ngwana pape ngwana wa hae a tlile wa tla mara ke modile ka re ha ke mo nyake ka mo hae moshimane
ha tlile he nka mmona ka mo manya namile o kwatile ha re sa boledisana ha kore ena ha ke e bee pele ha nya ko go gadiwa ha nya ko re ka mmotsa re se se wrong sa se irileng ha go nya ko gadiwa yaanong bophelo bo re bophelang nka se bokgone le nna ile ba ka mo shifta gore a nne ka kwa a le noši ka mo RDP nna ke nne ke noši ka mo go sheka mo go lesi ka mo ko lesi Nthabiseng Mm. Nthabi Bašweng tata o ka dula le kokwago a le kwane o ja ditšhelete o betha bakgekolo wena o blastela dintlo tša kokwago o sa mmotša o phela ka go rata ge ba go kgalema o a kwata o apea dipitša o jagile go ra gore o ješa batho dijo tše e leng gore ga se tšona mokgekolo o re ga le kwane wena le yena ene le dula le ba babedi fela ke nnete nke motho mongwe wena o ka re botša nnete mokgekolo dilo tša di bolelang nna ke sokwe selo nne nke o re botse gore wena le mokgekolo lebaka nka ba gore ra se thaka gago mokgekolo okay ya o ja tšhelete eng sa le ka ija ka re ke tla e replace so nna ka betha koko wa ka ke mo tshetse ka metsi ne ke tlhatswa washene a se bolele le nna pila a tseya bucket-a metsi ka mo tshela ka yona a ka mmetha ke mo tshetse ka metsi and then ya o sokwane go kwa go na le problem ya gore he ke miretse phoso ha botse nna o mpolela ko bathong ba bangwe and a se ntho e leng gore ke a e rata ntho eo a ke e rate o nna le nna re nna motse mo 1 le 2 sentse a botse nna re nthabise ntho eso ga ke e rate so yena o mpolela ko ba bangwe and batho ba mpolelang ko bona ga ona gore ba sa mpotse nna ke ba botsise ba mpotsa Nthabi ge o tšhela koko ka metsi e be le bakileng a mpuritse ka taba tšhelete gore tšhelete e dirang o nyaka tšhelete ya gae ye o e utswitseng a ka e utswa ke je and like sa e fa ke koko ne ke file ke motho tsoko ba mo rometse yona ke bokae ke ne le 200 rand o rileng ka yona wena ke berekisitse mabaka ka wa botša koko ka se mmotse and then lebaka la gore ga re ke kgopela tšhelete wena o palele ko go mo fetola ga botse ka polelo gore mma ntshwarele ke rile phoso o bo o kuke paketo mo tšhelete a bolela le nna pila he ba rata gore nna ke powa kere ba rata gore he ba bolela ba rata gore poe a ba bolele le nna pila jalo wena wa kuka pakete like ga ntsena pila a sa ntsene pila jalo go fetša go mogaša go a diragalang he ke fetsa o mogaša ka re ke isa ngwana ko mmaka ke tlo boa because of o nkgodisitse boima nna go bolela nnete go wa ka nna bereka ko makgoweng o nkgodise ke ne ke nna le stepfather sa ka le mmaka ko bo stepfather wa irala gore ke boe hae ko kwa ka nna bereka maina ka ntlisa ko yena ke motsa ko kwa ka nanna go motseng wa ko wa ka tlhokometse motsa ko kwa ka so he ke ya sekolong before ke ya sekolong ke a tswa ke fiela lebala he ke ba sekolong a ke tsene ke a tšha ke tsena ke tsaya kgetsi ke a dishu he ke ba dishu o beile dipitsa wape ko ona ape nna ganteng a ke bale a ke je nto go leng o sentse ke bereke pele so boko kwa ka like ne ke sa mo tlhalosetse ne ke tlhalosetsa mma gae gore motho moso ga a ntshware pila o ira so o ira so o ira so tsatsi le leng ka tlhaba ke mmitlwa ke tlha dishu a mpheta mo tseleng ngwana mmane ka re kana o ra mokgekolo a o sa gae okay o motšhetšeng ka metsi ee a nkara ke tlhabile ke mmitlwa mo tseleng ke tlha dishu ke stakile ka dishu ke eme ngwana mmane ka wa tsamaya o rena ke a tsamaya ebile a re dumedise o ne o feta ngwana mmane ka mosala morago ga sena mosala morago e segale o nromeletsa ka ngwana le gore lesešo o swere ke moya e tlang le monyakeleng re nyaka ditaba moya re tlo o bona ka morago mo rapelele moruti mo rapelele Nthabiseng a tšwele pele mofese wa šo mo moya o theogo o ye fase re nyaka ditaba a ba ye fase magolo wa tsa badimo a ba ye fase magolo sala ka kgašong magolo a ba ye fase malefo phuputha ka mo mmitšeng ka sereto le phuphutheng ka fao ya a ba ye fase magolo a ke a ba ye fase sereto sa gage ke manna a ompa go lesi o ka re gape badimo ge ba tlile re a phopotha re ba bitša ka direto ke mang
Monyaeng a ba e fase magolo re sa le ditabeng lokisha ka mo moruti ya a re ye ditabeng wa kwa taba tja lena ba le di tsoša moya ka mo So o re feta mo tseleng ke stakile ka dišu ke tlhabile ke mmetlo ngwana mmanyaka o mo sala morago o nromela ka ngwana re botsa nthabisang gore ke nyaka dišu ke nyako apea ke rena ke tlhabile ke mmetlwa makhi a ko nkukela tsona ra tsamaya he re fitlha ke nna mo gating o lo tsantsha dišu ha a tsantsha dišu then ke botsa ngwana ko gae ke re mphe wa mmanyaka ke re kgopela o mphe school bag saka le ditlhako le diaparo tsa sekolo o hana ka tsona ha hana ko tsona ke a ko bo last bona ko kwaka ke a ko teng then he ke a ko teng kwa ke a ba tlhalosetsa ke kry-a mmahae ke a mo tlhalosetsa ba re robala mara ba e bona ka leitlho le leng gore ausi o treata Nthabiseng ha a tshware ba ngwena le koko ba nna le elo ntwa maswika la tsa banna gape ba nna le phela ke bona lezi a emiša letsogo ke nke le fe lezi ka kua re kwe mo gongwe re tlo theoga taba mo oh sorry nna se ke se tlhalosang ka Nthabi ke ile ka ya ko hong and then ba mbotsisa ba re Nthabi ke mang ka re Nthabi ke first bona ngonyana wa ntshalang morago ba re enka e a nang le yona ke ya eng so ya se tswele pele kgang ya gore ba mpotse gore enka ke ya eng ba ikgatha gone mo ba e tlwaela mara nna Nthabi ka metlha ke a mmotsa ke re Nthabi nko o batle kereke e wena o e batlang Nthabi o motho wa moya or else o feletsa o le toronkong Nthabi wa chika Nthabi ha monate ka mo hae and then last ke motse re na tlile go mmerekong ka misa ko mothong ka mo hae go na le ntho e ba berekileng cause ke botsisa gore why ha le ko strateng a tsheha ha tsena ka mo hae wa thoma wa African ba re go na le ka mokgwa ba berekileng ka mo jarateng so le wena wa motšhaba Nthabi aowa ke ka mmotsa na bona ke motshabi ene nna ke phene ha ina ko ntši wena a lo le wena o tla re la style ko mmereko o tlile ko mmereko mfreetown mara nako ngwe a bola le nna motho a kere ga le monate wa mmona a o nka re ba ka mokgwa ke re banong e senyile kae bjanong o ne o bosenya sefatlhego o ne le go tlara gona nko re ka mo go mmane ka mo buša lekopela la number 3 ya ke bolela ka Nthabi mo Nthabi a re o betha ausaka Nthabi ganteng ene o ngwadisitse ausaka ko society-ing ha ngwadisitse ausaka ko society-ing ha ausaka a tlhokofetsa kitima tsa tšhelete a iša ka re ke re mmotsisa a nthoa ke bolela motho le seke la bitša matlhapa a nthoa a wa nka sa botse a bitša matlhapa aowa banna ke mmotsa ke re gante Nthabiseng ke utlwa gore a kry-ile tšhelete ya mmamogolo wa o sa re botse a re letlhapa o boditse ke mang yana nna ne ke gopola re a nka a fokotse ka re a nkere nna bana ba ka ba nroti nna ke tlo go roa ke setlogolo go a kgonagala o rogile koko ka matlhapa le mo lokisitse number 3 koko wa sega ba go rogile ke tla reng ya e shapo Nthabi nna a ka roa koko ke rile motho a mmoditseng because of nna le outside ne re sa utlwa and gore mongwadiseng wa ka ke mongwadisitse ka phoso he ke re ko mophumola ne ba gana ke mophumola ko society because of a re utlwane ke rile ka re ga tlhokofetseng ka se lesong la gae he ke tlhokofetsa a se ka tla lesong laka because of o ntshwere hampe and then ka nako o mongwadiša ka phoso ye o e bolelang o bo mongwadiša ka phoso le lokisitše mathata nna le shapo and then a tla jika ka morago goba o no mongwadiša ntše a go tshwere gampe kore nako like society se ke se joinne ka lepotlapotla la ntlhalwane ke ra gore yona nako o mongwadiša re sa kwane mara o mongwadišitše and then go fetša lebaka le o mongwadišeng godimo ga lona le sa kwane la be la boa ya ba lona lebaka le le tlo irang gore o nagane go mophumula bagana okay and then go fetša go tšea tšhelete ka baka la re a tseba gore lekhu le nyaka ditlokotloko mohlomong ge ke ngwadiše motho ge ba mphile 5,000 le ge nka se iše ka moka mara 3 nyananyana sontse ke no iša gore e thuše mo e ka thušang gona wena wa ikwametša ka moka awa kore na ke re ke sa matsoa banya ke di-death ba no ufa then ke 3,000 ka itsea ka rekela first bona ka di-tracksuit le last bona mma ka tracksuit tsa sekolo the rest nngwe ra reka dishebo le tse re di rekang ya jale bana bao ba apere dillo tša mokgekolo ebile le ja dillo tša mokgekolo re kwela go ne molato ngwanešo
ke nyaka gore re kwe ka mo go mme re tle re ka mo go tate ka mo Pusha Sonthabi. re tle re tsebe gore ge re boa ka lemenoga le lešweng la mohutamang le tlhobana jwang le mme ke mma tsa malome abuti ke ngwana motho le mma ke ngwana wa butaka. Abuti ke ngwana wa butaka, o ke mosadi hae. abuti ke ngwana Abuti ke ngwana wa butaka. Ba fegeleditse lena A goba lebeletse nna o rakgadi. o ragadi a ba ithoma a ba itlhalosa pele ke na ke le go bolela gore a re a dumedisa pele o tlile ba mo go wena le ba mabonela a re utlwane at all family a e utlwane nko batamele ganyane mobu le re tlo kwa ke gopela go bolela something tsena ngwane a ye ka mo papa pele ka mo go tate nna ke makoti ya bona ba fetsetsa bona o makoti ya bona mosadi a abuti mo okay alright banna re šaletše ke nako e nnyane kudu a re tseneng ditabeng Thobela ntate Moremi le ntate ka kapa le malefo le babereke ka lena ba botlhe le Makuba okay le wena ntate Makuba no e re ke tsene ditabeng mme o le mmona mmola ke ragadi yaka ngwana motho le papaka that's right ke le mabonela mathata ke a mantši thata re nyaka ona papa mathata ke a mantši kwa mabonela ba ipitsa ka Mokwena ka ragadi ya ka o nyetse kwa Mokwena mara a tswa le kwa mabonela mathata ke a mantši ka mabonela sele ra ngwana ka sela robala o monna ntse a founela mo radiong a ke tse le sa mogopola ntse a re ke ena ntate mabonela bjang ko siana ya na le mathata ko lapeng la kwa mabonela kore kwa kokwaka kwa boragadi le kwa bopapa rena re leng bana ga ona ntho e re lokelang dilo di senyehile kwa bopapa re botsa boragadi re botsa borangwane ga ba tsebe kokwaka mmele ga papa ne ba ntsha dikoma nona le lenaka la koma re ba botsisa lenaka le la le timetse ditaola di a shota na re tsebe gore o iragala eng go na le bothata ko lapeng la mabonela ona kwa Mokekolo papa ka ke ena a setseng a le one o tlhokofetse a setse le mmaka morangwana ka ba botlhe ba basadi ba bona ba ile ba tsamaile so ho emelela le nna ikile ka emelela ka ya ko mothong so ba ntsha motho ne ke ile go ena ntsha batho ba family so ke tšhabile o boela back to go ena so go na le bothata ene bothata bo boleng teng ga re utlwane re le family go hoelwa kwa go hoelwa kwa go a sebaniwa kore ga ona ntho e lokang so mare mathata a o tlha le ko kwa Mokekolo so boragadi ke ragadi mo one ba bangwe ba teng so he re botsisa ga ba tsebe so ditaola na re tsebe gore di tsere ke mang lenaka a wa na re tsebe so ra ntho ya e dia gore re safare e ke le sone ke bereka mmereko o no fela so snacks mmereko wa no fela so snacks no ke ntse gape mo gae a o berekiwe wa itse kore ke mathata ntate Moremi le ntate ka kapa so Bolize le Bonthabi a ba lefe ditaba tso tsotlhe nna ka mokgwa ke di utlwileng kore wa tla kwata o tla kwata ba bolela ka mokgwa e le goreng go na le dinoga nna ke tsebe ke no utlwa ka ona mabarebare ba re go na le dinoga so mare ke a utlwa ga e tlhagelele ntho eo a ke re gore re bolele dio tse re kgone go kry-a thuso gape wa kgonagala gore go le so wa kry-a e le gore maybe go berekisiwa Nthabi or ragadi yaka ena a sa tsebe mara he re sa ntshe dio tse re tlo thusega bjang so ba tšhaba ke a utlwa gore ba tšhaba o bolela gore ba re go na le dinoga so nke ba e boletse nto gore re kgone go kry-a thuso nna eo ke no utlwa ka bona mara nna se ke tsebang ke ile ko mothong ba mpoditse ka bona family gore go na le bothata ka mo family e le motho o le a re ke bereke kare a ema pele re tlatle re bo
wa utlwisisa mara a re o ba botse gore wa selekang o tlo go ba since tsatsi leo ene ne ke ile le mme a ka ya ke lewane ka ya le mme kona ba utlwa ka jekola zanga ka botsa motho le ragadi ka kona utlwa ka jekola so mathata ke a mantšhi ko lapeng le so no ge e leng gona kua ga bolena ke amang ba re tswa kae ge lekwa Nthabi amen e tsena mo go lezimo ke emola go Lizzy ke ya mano a emola Mike mo nna ke itse noga o thoma go e kwa tabe aowa mo ne ke ile le mamaka ba boletse ba re noga e etsang ka mogae so nna ne le mathomo ke utlwa moo and then ga ke a utlwa mamaka a fetole and then maloma mo ne ke ile le Nthabiseng ba boletse nnete ga ba bolela ka madi la gopola ke boletse ka madi ba re madi a ka mogae a etsang nna a ke itse ka mo ga bolena ba boletse ka taba ya noga ye e leng gona be e le gona o ekwa mara ga wa kwa gore mama ga a fetola mo belile gona o rileng and then ba boletse le ka madi kore noga madi mola e le gore go ne le mahu a bileng gona nke o ise ka mo go mme kam before re ya mola go Nthabiseng mma gorena ke bone o emisitše letsogo nke o re arabele mathata a e leng gore a ka mola lapeng ka mola ka gore jwale ge re bolela ka dinoga re bolela ka dilo tše di-serious tše e leng gore le jele nako le bolela ka tša di-blaistere ditšhelete tša mahu go tšhelana ka meetse mola e le gore tabaše ye gape ye jwale ke mpopota noga ene ke utlwile ba e bolela mara nna ke utlwile motho o mowana mpotsa gore go na le noga mara mo gongwe mne ke ne ke tsamaya mo teng a senke ke utlwe ba e bolela ba re noga e teng ka mo gae ka mola nna mara ga re e bone mara noga e teng ke yona e diang gore dilo di tlhakatlhakana and then jwale ka motswadi ge ba bolela ka ntwa go tšhoša soki ya ka lapeng la gago and then ngwana a re ga ka kwa o fetola o paletse ko go botsiša mongaka gore mongaka ntwe e ka be e tlile jwang ka mogaka ka mo ka baka la gore nna ke le monga motse a ke tsebe ebile ke thoma le go eo gona nna ke tsebe ke nyako go bolela maaka le mo ke tsamaya mo gong ke ne utlwa ke ena motho o mowane wa mpodiseng ka noga mara mo gong mo ke tsamayang mo teng a shenke ke utlwe ba e bolela ke ra gona gore yena o a intšhitšeng mo motee owe o lekile go mmotsiša gore e ka be e tlile jwang ene mmereko wa yona ke eng ka mo lapeng ka baka la gore ge ba go botsa ka nto o sa e tsebeng ene o le mongalapa o swanetše o tšhoge ge e le mathomo o e kwa nto ka baka la gore a se nto e leng gore e ka dula le batho nto go swana le eo yona ba e bolela gore ke nto e berekisiwang ka mogae gore dilo tsa rena di seka di a loka le bana ba ska bana le mebereko le manyalo a teng ba re ke yona e diang gore dilo tsa rena di seka di a loka ka mogae so nna nto e mmakatsang tate Kakapa le ntate Moremi nna he nne mmaka a rutse nna ka tlhokofalela ke ntate wa ka 1993 o ne a le leseo Thabiseng o ne a sa le leseo he nna ke lebeletse gore ke tlhokofaletse ke ntate ena ngwanyana wa ka boyfriend ya kry accident he re lebeletse boyfriend e kry-ile accident mme o a tlhokofalela ke pape o a tlhokofala a bolaya ke batho ena Nthabiseng he re lebeletse pape Nthabiseng o bolele ke batho mare a kry-a o mongwe boyfriend le yona ya o thula gore nka bolela gore bo botlhe bana baka ntle le o a tlhokofetseng Rachel di-boyfriend tsa bona di kry-a mago a go bolawa accident ya koloi accident ya go bolawa mara jwale mama dilo tšeo ke mathata mara gora ge nke be se ka ba buti dilo tše be re ka se lekwene ankere tse dingwe re di lebala mara le kgone go gopola dilo le kgone go gopola tše e leng gore a di nape di tanya šedi thata iša ka mo go lesi ka mo ke bona miše letsogo gape nna motho a re tshwenyang gape ra mmona cause ngwana Bonthabi o re monna gore mamogolo ke lorile motho a tshwere kgo e ntsho a phasa mara motho ga ke metsi and then e lle he motho a tlhagelela a re mamogolo motho ke mmone mo didorong ašo wa family
ene ka o fela ditlogolo ga re tswa ba re botsa ka ena nna ebile ba mpotsa Winterfeld ka yena. Okay, iša mo go nthabi mo go bona tabe e diega mo go letse le mmage go ne ntong wa ke kwešiga botse. tata ka kapa ke re nna na ba mpotsa ka koko gore ditšhelete bjang bjang nna na ke nyako tsena tabeng ka se ke se tletse mo. Nna pape ngwana o tsene ko gae a raba all drop yaka ke tswile ke ile shopong ke ile go reka mae he ke boa ke kry-a ore o ile all drop aka e phogophogo mo fase yane ka e patela ka kgwedi ka e patela se ke fetse o e patela. papa go ngwana gago alright then ha sena e roba ka tswa ka yo bitsa malomaka le malomaka gore tla le nthuseng batla he sena batla mola batho sa koko aka ra tsamaya ra ya kwa gabo re fitlha kwa gabo wa tswa o re ke emetse maphodisa a se motho e leng gore o na le letshogo ke emetse maphodisa ebile mama gae wa tswa mola ore gale ko gala ko motseng o ra ko o nyake. Okay nna ra te tsamaela ra boa ra ya gae ra te thobala ka tswa di-auto ke kwatile kere ka tswa ka tsa tšhelete ka go patela di-account ka te tswela ka yona ka ya ko mothotsoko o mporofeta ka kerese o thuma kerese wa mpotsa gore koko gao o involve mo tabeng ya all drop. Okay ke tsaya di-light nna gannyew a ke etse gore o ka irega ka mokgwa ke a tsamaya ke a police station ko claima all drop. Okay maphodisa ba rare kwa gabo o diphitlhile ka mo ntlong ba ra rena raita gore re ka tsena ra tipulela menyako oho ka mmona o tla re founela. Okay ke botsitse bo maki ba re ba mmone ka boshigo ke boele ke re mothola o teng ba re wa boa wa o rata mo ke fele maatla ba re ya ko khotho ke fitlhe ke bolele banong ba re ha bereke ore o patala all drop gago ke rena a ke motshwarise ke nyaka all drop yaka because of ke a e patela ka kgwedi all drop ele a tse all drop ele a e robileng a re ke all drop a ka mphe all drop eo ba fitlhe kwa gabo ba ba fe borifi mmagae a re ha ka wa December mo ba re di-phone a ra ke di tsebe nna tse ke di itseng ka mokgwa o moretse gore tima phone o timile phone. Okay mamolola ka mpitsa re Nthabiseng e tla toropong pelo engwe re se kaya pelo engwe re a Nthabiseng tsamaya ke a retsa ka tšhelete ya ka ya dishebo ke a tsamaya ke ya ko yena he ke fitlha ka boshigo ra tlhapa ra tsamaya ra mo porofeteng he re fitlha mo porofeteng o thuma kerese wa mporofeta kerese ela ira ntho nngwe e round so o re pota ka mo ke a pota ka mo ke a e bona ore wa e bona kerese ntho e round ke re ke a e bona o bitsa mmamogolo a ka ore wa e bona mamolo a ka ore ke a e bona like ntho ela ha e tlowe ntho ela e round ela ebile mololo o ira so mo kereseng ntho ela e ntshupile ya kerese. Okay ke a mmotisa kere o ira etseng ka all drop yaka all drop ya hao boyfriend e rile ya tsena mo gating koko wa hao a te phetosa boyfriend a roba all drop ha roba all drop mola na o etse keng ka Afrikana ona mola ka Afrikana December ke tsamaile ka ya ko ausa koko waka ka nna ka re thwana ka botsa ka rena ke ya hae. Okay ba re o ya hae ka re ha o khwa bang pheletsa bang jikela ko snotlelo ka namela ka tsamaya ka ya ko boyfriendeng yaka ka di 31 yena wa o drop o mongwe e bana okay ka ya boyfriendeng so ya ke ya boyfriendeng mola January ke a boa ka bo di-7 because of di-account di a patediwa ka boa ka di-7 he ke boa he ke fitlha ke namela mpeto ke a tlhotlhonyetswa ke a lumiwa ke a dekarapa ke botsa go wa ka ke re ha ona jazz flute na wa mpha ke tlhapa ka jazz flute ke a o tlhotlhonyelwa ha o tsamaye until today o tlhotlhonya ha o tsamaye he mo porofetele ke mmotsisa kere and then nna ke a tlhotlhonya ene o affectile le ngwana no ha a robale wa tlhotlhonya tsatsi le ngwalla wa tlhotlhonya ngwana. Okay mo porofete o a re no ha ewe
a ke tse gore ke mathe or e nkgomile ke robetse a ke sa opola pila ona mo so ke tlhotlhonya ke yona and ha nke o lora o robala le boyfriend na ke re e na le o ntiragalla a re ke yona ntho eo e dira gore le se ka ba le di-boyfriend e dira gore le se ka nyadiwa and then ntho eo e dira gore wena o phele o tlashana le koko le lwa wena le ena ga botse Nthabi ba re no ge ke ama no ha e nna ka mokgwa ko utlwileng ke a koko le tlhoka ina no ga e ke amang koko le tlhoka ina koko mofe e radio nga re bolele ka di-sign language ke a koko o wa le mo gaufi le wena ehe mmagolise mhm okay Nthabise o a tshepa gore wena kokwago o fetogile ge boyfriend e tsena ka jarateng kokwago a fetoga boyfriend a ya ka kamoreng a ya go roba oldrop so moporofeta ke thomileng ke kwatile ke re nna ko hafisa pape ngwana a ra e re ke thomo bereka wena pele Nthabi re kwa okay ga ke re kerese e re boyfriend o rile a tsena a fetoga kokwago a te tšea te phetoša boyfriend a lata oldrop a e bjang a e roba gantšha alright why boyfriend ya gago e kgethile go roba oldrop gare ga dilo tše ka moka di beng di le ka mogare ga kamore le nna ke ipotsisitse question yona eo gore why a khethile old drop ya ka vele be e patela ke mang oldrop e patela ke nna tšhelete o e fa ke mang ka 350 ya ka alright ka moraga go a ikhielwe menyako ya RDP a ikhielwe o be a ehlwa a tsena o ntse o se gona koko re ee gape ba boletse gore o tlhwaetla ebile ba go manyetša yena wena o kwata ba be ba go ntšha ka ntlong ba go iša ka ke moraga nako o bolela ka ha tla ke nako e ne re utlwana so ha re sa kwana so ka nako e a e tla a tlo roba yona ntho a e robileng ke ka nako e le setlhole sa kwana a re ee ke nako re setlho re kwana okay and then jale koko a te phetoša yena jwang mare le nna ke ntho e leng gore e ntlabile and then ka end up ke kwata cause of a ke sa gopola re ke 2000 months le ka ba le ngwana wa second born a tlhokofala ngwana o then nna ke robetse ko hae mamogolo a tsamaya ba re mmereko nna boyfriend ya ra a ke tsore ke kelelo ya eng e rile a re tsamaya ka tsamaya le ena he sene ke tsamaya le ena ngwana a lla boshiu a lla nna a sa lwale a lla boshiu a lla o tsamaile le yena nna a sa lwale at all ne se Okay. motho e le goreng wa lwala okay ka tsamaya ngwana a lla boshiu nane kgweditse kae nka re 3 months 4 months gona moo okay ngwana a lla boshiu a lla sena a lla aowa ke tshwara ke boroko nna ke a robala flu ka ma 6 ka phaphama ke utlwela ntho ya mathomo e re utlwelela ngwana a sa le teng ko ga bo boyfriend ehe seroba oldrop so ko moporofeteng kowe ba re motho tsoko o mothebotse because of nna a zanka ka molora sene ebile a ke na taba ebile motho mongwe a ka nkgopotsa ka ena gore ke Africana ke a tla ke re sampotsa o mmoloketse kae ngwano Nthabi ko hae ba bo boyfriend be ba le kae mama teng na le teng a le one o ne bana ba ba kae ka molao ne sentse ke be le bana ba ba 4 o fetile 2 ehe alright Nthabi tše mpe ke di kwele ka kokwago ke eng tše botse tše o tsebang kokwago go rietse tšona mo bophelong tse pele ya tse pila o nghodisitse nna nthekela diaparo kore like mo a berekang mo teng a tsamaya le nna wa ona ko mmerekong wa hae ne ke sa o itse ko teng alright mama ga go le ro robetse ne mama ka wa go phela kae mamago o mmerekong alright ka lebaka la gore mama go gona ke eng e dirileng gore se kwa dula le mama go godise ke kokwago
nna eo a ke itse because of ne ke phela ke lwa le mmaka ke mmotse gore nna ga ngodisa go tlile bang a re mama ga e ke ena na a kgetha go ntseya or a ngodise seo be se sa go bontšhe gore mokgekolo wa go rata sempontshitse gore wa nrata nkane go njwala ka fetoga lena ba godimo ga bophelo ba ga gago o tle ke re ke ntho e leng goreng le nna tsatsi le moporofeta nampotsane ke kwatile kore ke kwatile ke nagana tle o ira nthempe ka boa ka bosa tlhaloganyo kgopela o mpotse nnete ne re bolela ka lelo tse di fetileng sentša gone jwale a seng kwa ba le kgopolo gore o ka motšhelela mokgekolo ke bile le kgopolo ya gore nka yo reka petrolo ka nyaka sethunya wa mo tshumela ka mo ntlong kore ka nyaka batho wa mo hirela ditsotsi ka nyaka batho gore ba molate le mothotsoko Hmm. ba re ko segweng ba yo confessa gore dilo tse ba di tseba na then motse wena o le rabele Nthabi o ga botse a ke le rabela o na le dilo tse dingwe di a kwatisa a le utlwe ke re ne ke kwatile Nthabi ka bosa tlhaloganyo Nthabi we Nthabi a ko go botse bophelo bo bo phelang a se bona o motswadi ntšha phoofolo e leng mo go wena o phela le nto nngwe e leng gore e go fa maele a mang a marong ene ge o ka fela o tswela pele le yona e tlo go dira gore o feleletse e le gore o bolaya motho wa bona Nthabi bophelo ba gago o phela bophelo ba anger o phela o kwatile o phela o kgopišegile a o sa kgona go lebelela le dilo tse di botse o nkwešiša o hloka go kgopela mokgekolo tshwarelo gore o ile mmitša letlhapa o hloka go kgopela tshwarelo ya mokgekolo ya gore motšhetše ka metsi o hloka go kgopela o tlhokofetse ke sesiao ke oho wa motšhetšeng ka metsi ke sesiao nagana if o tlhokofetšane sekgopi so bophelo bo bo phelang ba gore motho mo le mongwe a lle ka wena o se ka bonyaka phela bophelo ba gago Nthabi o ne ngwana sho santse o mo godiše a re nyaka gore ngwana o la batle ba re mmage be e le motho wa mohutamang a nkwešiše ene bothata bo bo Nthabi bo ke nyakang go go botša le sepela batho ba barong ba e leng gore like ba kgona gore ba go bona o le ngwana ba go fe ditaba tše ka tše ba tsebang gore o tlo palela ko go te tshwara mo go tsone go ntse le ge ba go botša ba re no mokgekolo o rile so le so go o tloga mola o boela o ya ka lapeng la mokgekolo ba tseba nto o e naganang ka mogare ga kgopolo godimo ga mokgekolo o dutse le yena mamago o gona wa phela kokwago o go godišitše o hlehlile le wena ka gare ga mathata ka gare ga matshwenyego ka gare ga tše botse a katana le wena ra go direle dilo le golle go ba boima gore wena le yena le swarišane mokgekolo e le go koko ditšhegofatšo tša gago ka moka di mola go yena koko ke nyaka re boleleleng go pele lapa le la geno le ne bothata ene bothata ba lapa le ke gore nto e phelang ka mola e bolaya bagonyana e tlhorisa bana ba ka gae Nthabi gore a loke swantse a tswe ka kua gare ga lapa lela a ye go alafiwa and then ga a tswile a ile go alafiwa nto e leng ka kua ntšhiwe a ka se be le monna wa tlo mo kgotlelelang o tlo dula le o a tsamaya a dula le o a tsamaya ya ba mosadi o mongwe wa gore o ka re o rata banna e se taba re o rata banna ile taba ya nto ya phelang le yona ya gore a kgone go ka thietša goba go kwešiša goba go phedišana le batho ka lebaka la re ka gare ga relationship re nyaka kwešišo le phedišano le lerato ga go kgonege gore ke thoma go kwa ba re boyfriend e tlogile ka gae ya no tsamaya ka gabo yona ya ka lapeng la gabo lekgarebe ya fihla ya phiatla o le doropa ebile a thomi a nkile a rra lebati la phatlhoa ga bona koko ka gare ga motse wa motho wa hlomphiwa nako nngwe mo bophelong ge o le motho go loka kudu a gwa loka se ka loka kudu loka ga botse go ne batho ba bangwe ba bapalela ka metseng ya batho ba kgona go hlaba mašata ka metseng ya batho ba kgona go rogana ka metseng ya batho ba kgona go raga mabati ka metseng ya batho ba kgona go phiatla ka metseng ya batho ba tseba gore lena a lekwane
nka mathomo gore boyfriend ya Nthabi e be e ka se dire dilo tse ge e be e tseba gore Nthabi o ne malome gobane ba tseba gore leloko la gabo Nthabi le ka se kwane le tše a di dirileng ka molalapeng and nto nngwe gape e dirang gore di-boyfriend di bapalle ka gare ga metsi ke yona ya bonthabi ya gore motho a tsene a teletše lapa la gabo a fihla police station a re a ke swariše ke nyaka reka old drop a ka re nka kgone e patela ka 50 ranta o tlo dira ge motho a telela lapa la motho o swanetše a hwetše kotlo ande ge motho a tlhompha lapa la motho o swanetše a hwetše a amogelo ka matsogo a borutu wa ikwešiša nto mathomo lapa le la se la Nthabi kamera yela e tsenang a tsebe le gore yagilwe ka bokae so ge o le monna o kgopišane le Nthabi ge e le gore le a kgalemanang kua tseleng seng ka lapeng la monna le mosadi ande Nthabi le yena ko mongwe e leng gore ke a mo blame gore ga ne le banna ba ba botša bophelo ba ka lapeng la gabo ene batho ba le ba tšea advantage ya gore no ka mo motseng wo re ka itirela boithatelo gobane seemo sa gona se batho ba la ba kwane ba tshwenyana ba loišana a ba kwane ba bolelana gampe ebile a go ne wa ka ntirang selo so Nthabi o hloka gore go sasa letšatši ge le hlaba o tokhwetše o le Nthabi seng o mongwe o moswa bophelo bo bo phela Nthabi a ke go botša se bona ge o ka se bolae motho ba tlo bolaya wena ngwano o tsebe gore ge o e kwa botlhoko o bolela pele ga ngwana le ge o ka ba le motho o moswa boyfriend ye nngwe go thoma o lla o lliša ke bageno o lla pele ga ngwana o tšholla dikeledi pele ga ngwana ngwano o gola a tseba gore mme a seng ka ratwa o phedišitšwa ga boima o be a tlaišega ebile koko o be a bitswa moloi ka mogare ga lapa malome o boletše nto nngwe a re rakgadi a re tseneng ditabeng gore ge e le gore go ne o motee ka mo gae ba tšereng serithi sa gagwe ba mmerekišang ka tsela ye e seng ya maleba re mo thušeng go na le batho ba go seloe ba e leng gore batho ba franta ka serithi sa bona go tsena ka gare ga malapa a batho go tla go tlhola tshenyo le mmogo le go tla go tšea a mangwe a maphelo ba tsena ka serithi sa mothong nna nka e thaopa go thuša mokgekolo godimo ga seemo sa gore ge go iwa baporofeteng go tšwa yena e go iwa dingakeng go tšwa yena why serithi le leina la gage le swantše le tšwelele gare ga batho ka mokana ga bona na batho ba go naganela batho bobe ba kotsi bokotsi ba gona šibu ka nako ye lena le dutšeng lelwa bona ba plana gore ge le tšwa le ya ka ntle ba sekebe ba tšwelela ditabeng tša lena go tšwelele o motee wa ka mogae koko a tlile a re nthušeng re tlo mothuša and then re thuša koko re hlapiša le lena gobane e ka tloga go koko e aparela o mongwe ka mogae le basadi le a gola ge go ka golwa ka leina la gore mokgekolo o ria so le tsebe gore le lena kua bogadi le yang ba tlono fela ba bolela ba re mma go bona gape kola go ra gore ngwetšie e tšeritša ka kua ga gabo o tlile le tsona ka mo gore a tla rieng a tla re fetše mokgekolola o ile go robala o filego gone jale ke nyaka go tsena tabeng se se Spili a sa loka ene Spili gore se se ke sa loka o swanetše o tsebe gore Spili ke eng o nwešiwa selo se tšea mogopolo wa gago se o bušetša morago se tšea mogopolo wa gago se o beya ka seemong se seng gabotse ene ge motho a šetše a se gabotse ke bolela ka motho e leng gore o ba le tatlhegelwa mogopolo ebile o fela o boa o thoma go bona dilo tše e leng gore ga di ye ka tsela and then dilo tše o di bonang mola ga se dilo tše e leng gore o ka ba bonolo gore o di tshepe gore di gona tsena Spili sa gore o no tsena ka molao le gabotse o se wa tagišiwa ka selo then o bone dilo ge o e tšwa ka molao tekry-e o le gabotse mara go o thoma o nošiwa selo se e leng gore like se tšea mogopolo wa gago se o bušetša morago then o tswalela ka mola o bona dilo bo o bone le nakwela morago o bo o roka dilo le mama
then o tlo thoma go ba le bothata gobane ge o e tswa ka mola gare ga nthoela o tlo thoma latofatša le batho ba ba sa tsebeng selo. So sepele re ya go sona re swantse re nyakeng go tseba gore sepele ke eng. Number one, bothata re nyaka go bona to the extent ye e leng gore dilo tša gona di ka se kgonagale tše re di nyakang ka nako yeo. Re nyaka go bona go fetiša mo e leng gore koko ga go bonolo gore nto re e nyakang re e bone ka nako eo. Banna ge go swele badimo a ba arabe ka nako eo wena o nyakang dilo nako ewe. E ya go motho a re banna a re berekeng re boneng motho a tshumileng ntane le fentaelo nako o e rapediše o e kgopele medimo wa geno e go fe maatla gore o kgone go hwetša nto o e nyakang. Ke ile ka thuša mme o mongwe a etswa sepeleng sa ka ntle nageng tša ka ntle ba monošitše sona ga ntše a etla a tlo tsena ka mo South Africa ya ba ile gore mogopolo wa gage ntho e thomile go gobatša till today a loke. Lebaka ke gore sepele ba bantši ba nwa lehwama ene lehwama le kotsi kudu le affecta mogopolo le go batša brain gobane le disturba mogopolo go nagana go apele le tšea mogopolo le o bušetša morago. That's why ba bangwe se ba ria gore ba tshwenye ke letlhatšo, ba bangwe ba tshwenye ke letšhollo, ba bangwe ba be wiki, motho wa gona o kry-a emiso a namela mohlare o mongwe a sepele go swana le ka mokgwa o bolelang gore o tswa go hlobola kae a re ke mmerekong gobane kgopolo ya gage e boela morago e re jwale wena o boetše ka mmerekong. So se na le bokotsi. Santse ge le tsena le botšiše motho a le tsentšhang gore re tsena ka gare ga ntho ke eng e diriwa jwang. Re ya go ya bobedi, ausi Lizzy a o tshepe mmago ene o sa tshepe mmago a letle ka ditaba ga botse ene lapa la bolena le ne le mathata. Malome o boletše tabengwe a re mathata a thomile ka gae ga borakgadi kua ga bolena go na le dilo tše di hlokang gore le di bolele re le thuše. Go ne naka la koma go ne ditaola tše dintša gona o ka re malome o rile ditimetše. Naka la koma ke la gore go be le lebollo ka ga borena ene batho re swantse re kwešiše gore lebollo ke eng. Lebollo a se go no re ngwana o ile komeng fela o buile, no. Lebollo ba bantši a ba le kwešiše ka sega ga borena koko ge re re motho wa go bolla o ya go tšea leina o boa le lona gomme ga a fetša go boa le leina lela ga a fihla ka mo lapeng la gabo re thoma go mmitša monna o a ka tla a thoma a nyaka mosadi. That's why o bona batho ba bantši ba hlokofetše ba se ba bolla gomme le kgolle ba boa ba re bolotšeng ka lebaka la gore a ba bolla mara ba ile tšatši le ba hlokofala ba hlabelwa dipudi tša makgeso, tšatši le ba nyalwa ba hlabetšwe dipudi tša makgeso. Wa ikwešiša so nambile badimo ba le ba thoma go tsoga ba re o apara lekgeso bang o senke o le apara o e ya thabeng. So lebollo ka sega ga borena ke taelo ye e bulelang gore tše dingwe tša dilo tša setšo go o tlo di dira e be e le gore o fetile tseleng ya nnete ene le gona ge re ka gopola kua moragong ge ke no ba ke botšiša tate ka kua gae kgale e be e re be go ya batho ba bagolo ge ba boa ba lekane ke gore jwale ba ya metseng ya bona le ge ba ka robala ba tla ba hlabela pudi ya lekgeso ba mogoga. Jwale ge motho a sa tšwe lebollong ka sega ga borena go ba boima go mogoga gobane o ka se goge motho a se apara lekgeso. A re tlogeleng pheko tšela di a nyakega, naka la koma le a nyakega. Ge le naka la koma le ka timela go bala tšea nako e telele le santšhe koma ka sega ga borena le tlo wela ke mathata a mahu a tlhalo a ntwa. Lenaka la koma le sepela le ditaola tše e leng gore ke tša kgoro pheko tšela ka sega ga borena le swantše di rieng di hlapišiwe le lena le hlape le tloše le suswile le mathata le matshwenyego le dintwa tše di leng gona.
Lizzy o swetse ke motse re swantse re nyake o tseba re motse o tshumile ke eng nako motse o e swa koko ba se gona go be go ne ngwana a etela ko o mongwe ba re go tsamaya ntlo ya thoma ya swa ga o ya go nyakisiša santse o sepele le batho ba babedi ba ntlo e sweleng ba le gona then re tsebe gore go diragetseng gare ga batho ba babedi ba ene o tlo o kry-a nnete mara ge o tsamaya o nonnoši o tlo re go fitlha go nna ke le ngaka ke re ausi Lizzy o swetse ke ntlo go diragetseng ngwara a ke tsebe and then re tlo thoma go nyakana le a ke tsebe ene gone jale ge nka go roma gore ausi Lizzy tsa mo nnyakela a ke tsebe o ka bua le yona wa bona gore o ka se bue le yona so re thoma go nyaka ntwe e leng gore ga e kgonege so re swantse re nyake ntwe e kgonagalang and then le badimo ba re fa ntwe e riang e kgonagalang gore ngwana le wo go diragetše so le so then that's why go bile le mollo ka gare malome le ra le kwane mola kgorong o e boletše ss ka mo a re kgorong ya bolenago ne kwane kgoro ya bolena e santše e be le kwane o ka se be ngwetši ya kgoro ya go lwa ka lebaka la gore ge re ka be ra emela gore modimo a ba gopole o malome go ra re wena o tlo tseba gore malome o ile kae ene go botlhoko go ba ngwetši go dula dikgorong tša batho and then ka mo lapeng leo ba sa kwane re tsena mo malome ka kapa o leditše košengwe ya nore sorry wa tseba sorry ka bo yona ke taelo kgolo ke pheko sorry ke pheko gobane go ne le batho ba ba ileng ba rela ba gabo bona ba re sorry kgoro ya boa go ne le ba ileng ba rela balekani ba bona ba re sorry malapa a godile go ne bana ba ba retšeng batswadi ba re sorry ba boetše ka gae go ne le bana ba ba retšeng matitšhere a bona ba re sorry ba boetše dikolong le labo le na lapa a le ne sorry a e gona ene ge re ka re tlo phadišana ka maatla le ka se go lelapa le labo lena le sa tlo sega ke batho mma malome wa swa wa tuka molato keng tla le tšona thabela ntate ka kapa le ntate Moremi le babereki ka bone go bolela nnete gore lapa la dintwa go le makoti go boima ka ra lona go tlhoka le gore go be o le gore o ka lesaeteng la gago ga go ne le mathata a utse gore o a rarabolele ke mang nna ke le so ke makoti wa kwa Mabonela a go monate ka lapeng la Mabonela at all sa mathomo ke thomile go dula ka Mabonela ka 2012 ra nna wa se nne molato ngwaga mathomo erile ga go ya ka ba le probleme matswale ene wa motho mongwe mara ne ke mo kgotlelela ke kweša gore ke mme molekane wa ka so go ba mo le gore ngwana ka o mongwe a ne le 4 years a betha ke stroke ka mo tšea ka ba kgopela gore ke mo rapelele so papa ena ile mmerekong makoko a re a o bone ngwana gore o irang bitsa papa go le bone gore o irang ka re mma ke kgopela gore o mphe ngwana ke be le ena le modimo and then ka nnete ke rapeletse ngwana ke fetsa go rapelela ngwana papa e ka mo founela a tla ga e tla o kry-ile ngwana a tlhakatlhakane molomo wa e no nna mo ko tšekisa ka matsogo ke setse gore ke ireng but ke rapela so ra ba ra fetsa re ile tleliniking ba re mametlhake ke sorry go bolela dupleke so ba mo thusa and then ra ba ra boa gae mmane a sa re bolediše e rile ga ke sa le sepetlele ntate na šetse le ba bang bana ba ba šetseng gae a fetsa a ba tšea a ba iša ko ra ngwana gae because of mma a sa mmotšiše le gore batho bale ba ileng sepetlele ba kae go iragala eng a botšiše selo a re nka se šie mma le bana ba molaele gore a mpotšiše selo a ba iša ko rangwane so ga gona bothata ke phetse bophelo bo boima but ke leboga ka nako teng mogala bona nankeme nokeng too much kore ke bona gore ga a lebelele gore mma o re nna kere o lebelela taba nna sa emelele motho but nowadays a ke phele monate go boima
ke bo mogadi bo ke gore ke bo ragadi ke dilo ke mix fela mo bophelong baka mo e le goreng gona yona ke bolela so ke bile ka gare a bothatanyana bo bongwe bo serious mo e le gore a ke tse gore ke be ke tepotša gore ke phelela eng cause of ke tlhanametse ke monno e le goreng ke waka ke tswa le yena gole o nke menokeng ka dinako ka moka but gona yone ka di-last minutes ba sana taba le nna ke ntse le ntateo ka 2026 till today ga ke re ke lebelela mengwaga rena ke na le mengwaga 20 ke nna le yena but 2026 ke ntse ka 2006 go fitlha gona yanong a ele 2026 ke na le 20 years ke ne le yena so go tlile mo e le gore a ke tse gore go ya ka yena phapang ebile eng but o sala di tlhalosa ke kgonne go bitsa di-family meeting na ntshokodiša ka taba ya mabatha a etswa and then kore a sa boe gae ga roba le gae he ke bolela le o ga ntse taba he ke bolela le o ga ba ntse taba ba re bona wa bapalla ke loile ke utlwile bohloko thata and then ka fetsa ke bitsa family meeting ebile gona ba mmotšiša ba re bothata ke eng ba re botšheba bohle a re yena o lekegile so ka ke mo rata sale kore ka mo tshwarela gore as long as a dumela gore o lekegile o tla latlha so ke a mo tshwarela ntate a sa nka lese ba family yaka e be e tlile e rile ga ba sene ba tsamaya o tšwetse pele ka ntho e neng tsa idea till today he ke bolela so ke na le matšatšinyana a mararo a ke reng ke ne le yena ka gae ke tepodišang gore at least go iragalang mara 3 days ke neng le yena ka gae gona no na ya mmereko Monday labobedi laboraro labone labohlano le leng a tle gae o feta fela e tla be sala tsamaile labohlano ya re satertaga sontaga ka maabane ka bo ma 11 12 or 1 ya bošiu o a boa wa tseba goreng o ya mmereko Monday so ntho ne nkgobatsa because of ke ka mogagabo ke lasbone ka kwabo gore ke a tepotsa gore ke nnetseng ka mo motseng o ke ntse ke tlile ka ntate mara ntate a sana nna o ko strateng go iragalang ntate ke mo dirile eng na ke mmotšiša a nkarabe pila wa itse kore a nkarabe gabotse ke mmotše ke re nare motho o nnang le ena wa mo ratana ke tsebe gore ga e le gore wa mo rata nna ke tswe mo wena cause of nna a ke tlo dumela gore wena wa mo rata nna ore o ratana ntate wa ntedimalela ka sempotšiše a ka sempotse ge ke morela wa fitlha mo le gore le bo ragadi ausi gae ka bitsa ausi o sala e tsenanyana so le ena a fetsa a re ena wa mo palela ga re wa mo palela but a ke bone go pala ke bona e no ba goreng family maybe ga enya ke nna a se taba gore ya palelwa because of o ka se palele ke motho ile wa kwa eno a ne a sane mmae le papa ya ba sa le teng mara bo ragadi ba sa le teng e bene le ragadi bana ba ka o sa le teng gore o ba palelwa a zanka ke bone magato a ba tšereng mo e le gore ke tlo gore ba paletswe ga ba tša magato ke nna ka o tša magato ke le one ke tšere magato mo e le gore gona yanong ke ngwana lammona ke ngwana kere but dilo tse dintšhi tse di tlileng o di bone ga di bona a se di fihle a tla mpotsa re nna a ke kgone go fitlha le wena ga e be le wena o dira so ne ke tlo bolela so ke a bolela ka lebaka la gore ke a bona gore go a senyega o boletse ba motšea ka mokgwa ba motšeang ba re ena ga ne le nna gore o bolela ntho nngwe le nngwe anyway ge ke bolela so ke bolela ntate o feletse ke mmereko maloba fela maloba and ga a tla go nna a re ke feletse ke mmereko ntate o tlile gae le freitag o nkry-ile maraba stata ke ne le ngwanyanaka ke a makala gore papa ga a tle nakwe o tla latanyana but papa wa e re mo kry-ile maraba stata na ebeneng a namela le rena bese because of ebile ke ra ngwanyana ka kene a re founele papa re utlwe gore o tšhaišitše mmerekong ore o tlela tseleng na a re ra mo foune ya gantho šo wa re bona ebile o tla go rena so re bolela le yena nna ka makala gore wa a tla nako e sa le nako na gane ke tsatsi le le gore mmereko wa ne o fedile ka lona ke mmone gore o wa rite a dula mola kore ebile ke ra ngwanyana ka kere nna ke itse gore papa ore maybe ra mo tena ka gore o re kry-ile mo ga monate
ka fetsa ra namela bese re ile gae ga re fitlha gae papa a sanka a mpotsa re ke feletse ke mmereko o robetse gae freitaga saterata a sala tsoile saterata a furu a tsamaya a yo robala koo sontaga a robala koo o tlile monday without go mpotsa gore nna mmereko wa ka o fedile without go mpotsa gore ke na le problem e so go a ba mo e le gore ke bona pampiri nngwe gae e le ka potleng ka e ntsha ka e lebelela ga ke lebelela pampiri la mpotsa gore mmereko o fedile ane ke re mara ntate o tsamaile ka mo gae ga itse gore mmereko o fedile ga mpotse selo nna re mara ke sa le motho wa eng ka moo ka ba warite ga ke ba warite go ne o riaga ntho e nngwe a ke tse gore go tlile bjang ke roma ngwana ke re tsa mo ntšeela karata ka o nrekela swekiri ko makuleng e nnyane o tšea estate gore a tšee karata ka o tšea papa gae bana ba tseba pin ya papa ba tseba pin yaka o tšea pin ya papa ga tsena ko o swipa swekiri and swekiri a e swipile nna ke a tseba gore ka mo karateng ya papa e swara ke nna ga ena selo tšhelete mafelelo e ntšhitše ke nna but ngwanela o buile le swekiri ka karatela ya papa ka teputsisa kare okay gore gore tšhelete e e leng ka mo e noketse ke manna tšhelete ya papa šimo go iragalang nna ke rile ka gore ga mpotse selo ka tsamaya ka bošupo bo latelang ka marapiane ka checka balance a ke checka balance ke kry-a tšhelete ke re papa o tsamaile ga mpotse selo nna re tšhelete e bolokegile ka re baka la gore ga mpotse selo mara nna today ko ntšha tšhelete e rileng cause of karate a ka e utswa o mphile allowed ya gore ke kgone go ntšha tšhelete so ga mpolediše ke ntšha tšhelete ke ntšhitše tšhelete ka boela gae a boe ka bošiu ka ya gape ka ntšha tšhelete ga boe fitlhela ke ye ko abuti gae a ke tsena ko abuti gae ka botša abuti gae nna ke na le bothata bo so papa ke a ke ntšha bobedi ke mo founetse ka re papa ke ntšhitše tšhelete ka mo karateng ya gae so o bolana mantša gore ena o kwatile ebile ke tlo mo tseba gabotse ga bomo so nne ne ke tlile mo lena gore ga le ka utlwa something le itse gore ke le boditse a mo founela a bolela le ena a re ya o ntšhetšang tšhelete a ka eng bjang bolela dilo tše so ka re nna because papa mmereko o fedile ga mpotse selo and o tsamaya mabata so a ke tlo kgotlelela because of bana ba ka ba tlo ja eng ka gore ke a tsware tšhelete ke a bofelo ga ka ija kwa ileng ko teng cause of nna mo ga satla ka re okay ke ntšhitše a re wena no e boloka sekebo ka re a ka ntšhetša gore ke seng ke ntšheditše gore le tlo re bone gore irang ka yona cause of bana šiba go ne ngwane a tsenang sekolo o tsamaya ka transporto ke tlo bona ke rile nna ke ntšhitše a go anna bothata so wa fitlhela gore papa wa boa a boa ka ga e buile ga gona bothata re no skwane ga gona bothata ke ka mokgwa ke tlwaetseng gore a utlwane le nna o a tsamaya papa wa ria gore ga ka mmotšiše ka mo confront ka rapa ga mpotsa gore mmereko fedile nna ke bone gore mmereko fedile ga re ne ke tlo go botsa bjang o ntšhitše tšhelete tsa ka eng ka re mara no swantse gore o tsena ke motho wa mathomo no swantse o mpotse ke mosadi ya gago o mpotse gore o na le bothata ba eng so wena o ire bjago go ra gore nna ke sa le motho ke motho o nnang le ena ko strateng o tšere phate yaka kore o tsere karolo ya ka e tšhere ke motho that is why bona nna ke ntšha tšhelete a ke ntšhe tšhelete gore ke o seng a go nna bothata papa e rile maloba o re ke tlo ya Marabastad ke nna kere ke a Varambata go ne ntho ke lo ira ke okay e ya mo ka bošiu ke ya Marabastad ke tlogetse papa Varambata ra boa a boa gae tšatši leo ka makala gore o buile gae ka bošiu ba teng a ya Marabastad go rile ga e tswa motho a nnang le yena ke a mo tseba gore o nna kae o dira bjang ke dilo tse ntšhi ke tlhole ke di dira ke kgone mmona so papa a re o ya Marabastad ka re mara why papa a ira so ke rile ke ya Varambata nke ba nreta re sa ye Varambata re tle re Marabastad re le ba babedi mara ye nngwe ka gore o tlhola ntlogela ka mo gae ka tepotsa gore maybe a nyako o tsamaya le nna mara pelo ya baba ke ile ke le one fela ke boile yena a tsoga ya ka bošiu o irile ga e tswa ka gate a subelela ya bus stop re ne di bus stop tse pedi ke ka mo ke ka mo e rile ya bus stop nna ka tswa kae ke a tswa gore
ka nyako o bona gore na gore papa o tsamaya le mang cause of ke a tseba gore o nna le mang ke tswile ka bus stop a ke tsena bus stop ke kry-ile motho a nnang le ena ebile o na le ngwananyana mole ka mo lebelela okay papa o ira so today o ya le motho yena a naganang gore ke ena e leng motho mola e gore motho ga botsebotse ke ena a mo feleditse mmereko a kere ke a lebelela ke ena a mo feleditse mmereko le ga ka se mpotse mare ke a tse gore ke ena a mo feleditse mmereko so o mo thubetse motse ebile o fetsa mmereko wa bana baka mo le gore sa a thuse bana ba gae ga ana nako so o tsamaile bese ya tla bele ba tsamaile ba ile mara ba stata papa irile a boa go tlile ngwana ga o mo mosadi a gae a tla ko nna a re ke tlile so ne ke re ke tle ke le check mara o bitsa monna o bolela rangwana bana ba o ko bus stop o re ke tle and then wena o tla šala o etla koreng so ke a tsamaya o ile kwa gae nna ke šaile ke apea mola a ke apea ke tlogetse dipitsa di sa le gare ka rela mošimana ka gore di feleletse ke a ko rangwane a ke tsena ko rangwane ke kry-a rangwane ka nnete ke bolela le rangwane and then ke mmotsa the way go leng ka teng ebile go thomile rangwane a re gante a butukae ka re abuti sala re ya mara ba stata re ya mose ke mo founetse o rile tlo tla ka nako so yaanong ke kwa pelo a ka e tlalelana ke re a ka se boe a kere o ile o tsamaile motho moso o thomo makala gante ntho e lenae e sa tswela pele na alright mmagorena nke re mo go papa mo nke papa a ipobole godimo ga dilo tše ka moka ga tšona tše e leng gore motlho mongwe o gatile godimo ga tšona ebile motlho mongwe a ka re botša le gore ke ka lebaka la eng a sena communication le wena jwale ka mosadi ya gage lebaka le lengwe a ka re botša gore o gapeleditše keng go hwetša mmane ya bana mola wena o le gona ebile mo araba ro fetsa re mmagorena mmagorena gogela lekopelwana le mo go wena mo ya le ka tswela pele tata so nako e ntšhi ke a etidimala wa bona ntate ka kapa so o re ke tsamaye mabatha ka mokgowe ne ke a sang aenele ke e kaenela wa e utlwisisa so kore no bolela papa gore mo a leng wrong re tle re kgone go mosola and then a titukiše le wena o titukiše ya na sa nkaenele okay mara ka bolela le yena ka mmotsa gore a nkaenele mara yena ke motho a lešata so mara ka fetsa ka mmotsa ka re mara is fine okay a bolela gore sele re a bolela so ra lokisa tabe so tabe ke makala bjano se thoma e tsena le ke bana e tsena ke bana ba e le gore o ra gore ena a bolela o bolela le bana wa e bona ntate ka kapa le ne bana ba ba kae ba 5 okay re na le bana ba 5 o na le ba bagolo le wa se o ne ntse a bereka so ke na le kore nna ke motho mo nako nngwe ke a kgopisega ne mara ditshwanelo tša ka ga e jwale ka tate o a di hwetša mo go yena ya pele yano o le monate wa nna ntse o ya o nyefa ntse ke sa tsamaye mabatho ntse go nyefa and then mara no I alright no and then mme o gatang mabatha kua go yena a ne monno e leng wa gage yena e no ba ngwanyana fela and then o na le bana ya o na le ngwana mo one and then wena o nagana re papa go ngwana owe a ka ba a tlogediše keng se wena o tla kgonang go se kgotlelela awa mo a ke teng because a se le gore ke nna ko gore ke ra it's just no ba dilo tsa nakonyane e no ba gore mara yena wa mmotsa re ke tša nakonyana o tsebane le monna o e leng gore go sa sa ka no tsoga a hladile mosadi ya gage a dula le yena no it's not like that o a tseba gore o no bo thibile phatlha ka yena ya wa itse le yena monna gešo a re go thuše wa rrane mathata a lapa ga re a tšhabele
wa bona kore monna mo a fedileng o nyaka borutho go ka bona monna a tlogetse mosadi go ra re ga a kgwetse borutho bo mo tshwanetseng kapa a bo nyakang. And then ge o kry-a mosadi a ne a noši a sene monna go ra re banna ba ba tlileng mo go yena ka moka ga bona ga ba kgotsofale, ke ka baka le a seneng monna. Ene a reng ga a hwetša wena a bona o ka re o bethile popo, ene le wena o sa mo kgona ka baka la gore ga o dule le yena full time, o ya kua go yena ge o kgopišegile ka mogae a fitlha go thuša ka mokgwa go thušang ka gona pelo ga go ya bohlela wa boela ka gae. Mara ntho nka go botsa yona ke gore go o ka motšea wa mmea mo go swana le ka mokgwa o beileng mo, o tlo kgona go mmona gore le yena banna ba a seneng monna le kgono ke ka lebaka la gore banna ba tšhaba sona se wena o se tšhabang mo go mosadi ya gago. A se gore o guti mothola go phala a mo phale ka selo lebaka phapano eno ba go nore o ya go yena ka metsotswana, and then a o kgone go bona boyena, mara o na le boyena bo e leng gore banna ba bangwe ba kgone go bo kgotlelela ebile ba bo tšhabile. Wa e kwešiša? So a re no re motlho mongwe o tekemišeditše go lusa nto e leng gona ka nto e seng gona gape mo e gona mo, mara kua wena o nwa metsi gona ga e gona ka baka la gore o ka no sware mosadi ga botse a fela pelo a ngala a tsamaya. Ga a fetša go tsamaya go ra o sane mosadi wena, ene go o sene mosadi mebala ya ola o tlo e bona ga botse jwa le gore ke ya mohuta mang, because motho mongwe le o mongwe ga a nyaka monna o titira o ka re yena o kgona go swara monna go feta banna basadi ba mo lefatsheng ka moka. Ene ge e ka ba o kgona go swara monna ga botse na nkana a sene o e leng wa gage o e leng gore o phela le yena go swara le wena go phela le mme. Ene abuti a ko go botse ntongwe go ntswe le ga o bereki, ene o sa bereking o šaletše ke ditseka tše e leng gore ke tša mafelelo, ge di fela a ka se sa go comforta ka mokgwa wena o naganang gore o kgona go comforta monna ka gona, a ka seke, because se a go comfortang ka baka la gore a se hwetša se tlabe se gona. And then jwale o tlo nyaka gore mola wena o feletše ke mmereko ebile o feletše ke ditšhelete, ba tle ba go apeele ba go solele ba be ba go alele ba go fele mapai, then o tlabe o nyaka go tsoša ditshelele mo di seng gona gore ga bona ke sa bereke, mara wa e le gore dilo tše di thomile go bereka. Assembly wa rra mathata ga a le gona ka gae re dula fase re a lokiša, a re kgahlhiše difamily ka basadi ba rena, a re kgahlhiše batho ka basadi ba rena. A gone mosadi wa sa raseng broro, basadi ka moka ba rasa ka moka ga bona, basadi ka moka ba rasa, a gone mosadi wa sa rase. Nka no bulela megala mo go tsena banna ba ba 5 ba tlo go botsa nto ko go botsang yona, a gone mosadi le rena ba re rasetša go nywele re lemo o fitla gae ba re ya go nywele bo titirile motho kua go bolela dilo tša gore bona go nywele o diang, wa e bona ke ka mokgwa batho ba phelang ka gona. Ene mo bophelong ga gone nto e sa tlholeng ke ye nngwe, ge mosadi a be a go hlatswetša a be a go apeela go a enela go dira dilo ka moka ga tšona, wa bona a se tlo a sa di dira go ra re gone nto nngwe ga e tsamaye gabotse. So re dula fase re a lokiša wa rra gore mosadi monna ke lla ka lešata, a ke rate lešata, mara putšo ko gore a hlabe lešata wena o dirileng. A kere mosadi wa a hlakana tlhogo tšea gabotse, jwale gore a no tšika gona mo a hlabe lešata o dirile eng wena, go ra re gone nto o e dirileng ya sa e rateng. And then ga a e bolela o e bolela ka go kwata, ge motho mongwe le mongwe ga a kwatile o change tone, motho o mongwe ga a kwatile o bolela ka voice ya go kwata, and voice ya go kwata e ka suleile fase, voice ya go kwata o lesile o dula e le godimo. Mathata a re a tšhabele wa rra, ene mosadi o mongwe le o mongwe re no go botsa dilo tše o di tsebang gabotse. Mosadi o mongwe le o mongwe wa rra ga a lla o kry-a chance ya go bolela le bana ba gage, because ga a kwatile a bolela ka founu a ra bana šiba ba mo theeleditše, napile ba bangwe ba mmotšiša wa ba hlalosetša, ka nako nngwe bana ba kgona go bona gore tate wa robala ka gae. Monna lapa a robale ka ntle broro, monna lapa a robale ka ntle.
ka baka la gore go a diagala gore o ka no bo o ne barwa and then go ra gore o ba ruta gore monna le gane le mosadi ka ga ya ka no tswa ka ga a tlogela mosadi a go robala ka ntle because motswadi ga a dira selo bana ba bona e le yona ntwe right ye e leng gore ba swantse batle ba e dire le bona ge e le basadi kapa e le banna mathata a re a tšhabele ngwaneso and then ge mmereko o fedile a se ditlhong ge mmereko o fedile mmereko o felela mang le mang le nna go sa sa ba ka no tsoga ba nthakile mo motse ge ke fitlha ka ge ke swantse ke botse mokgekolo wa gešo even le di-challenge tša mo mmerekong tše dingwe o kgona go di tseba ke kgona go mmotsa ke re mogatsa ka se ke thabe ko mmerekong a go bose ka baka la 1 2 3 4 letšatši le banthakileng ke motho wa mathomo wa a swantšeng a tsebe gore ke rakilwe ande ditseka tša mafelelo wa rra ke tša lapa ge o ka nyaka go diaba di o fela ka pela ge di fela ka pela o solela ke mang ka baka la gore kua o tla be o se tlo o sa iša tšhelete o tla be o se tlo o sa ba iša toropong ka bese ba tlo go changetša boruru o tlo loba mosadi wa šala o se le mosadi le yena ola o mo tshepileng a go hlala assembly ngwanešo o se ka kgatlhiša lenyalo la gago ka batho because ba go bona and then ge ba go bona ge ba bona mme o ba reng ge ba bona bana ba gago ba reng wa e bona ngwanešo mma go rena ka gae ge o le mme go ne le nto e sa go swareng ga botse ka tate ga o mmotšiše mo pele ga bana ga o mo hlabele mašata ke nagana gore go na le mo e leng gore o kgona go kry-a chance le tate le ba babedi wa kgona go mmotšiša le ka go lokiša approach ya gago ge o mo approacha gore wa tse re banna ba jwang o a senya kere ga a fetša go senya ge wena o mmotšiša ka ntola ya go kwata a sa go bakiša gore o mpotšišetša nto ke e dirileng o go bakiša gore na go bolela le nna jwang napile ke yona issue molato o la o sa bolelwa nne o a timela o timeletša ke gore wa e bolela le nna so jwale wa e bona le ka ngwanešo ke kgatla ko gore dilo ga di tsamaye ga botse mara ke kolentše gore papa go ra gore hlompho e sa le gona mo go yena le ge dilo di sa tsamaye ga botse ene ke rata sewe lešata a le age motse ene lešata o se kwa le dumelela ene tšhelete o intšhitšeng o e swereng o se kwa mofa yona ke ya bana ba gago ke ya lapa la lena le ga a ka inyaka o se kwa bo wa mofa ke ya go godiša bana a kere a bereke gone jwale go mofa yona gore o mofa gore a ye go e fetša ka jwala kapa a ye go e fetša ka dikwae kapa a ye go e fetša le bommane ya bana and then a tla boe a swere ke tlala kere go se netšago ja o tlo jang o se kwa mofa yona rialo ke sure gore le moroka o kwana le nna mo tabeng e prof ga ke go leboge malome ka kapa no saneleng ke gopelang le nthuše ka yona for seteng laka ka 1990 ne ke sa le monyane o bele ke bile ka ba le bothata ba gore ke ewe re ile thabeng re ile dikgonyeng so ga go šuka ga sekhukhune so and then ya nna gore ne ke na le mama fela ke ne le mogodi so a bitša bana ba gae ne ba le kwa le kwa fele le gona o mong le mongwe kwa leng ko teng so ba leka gore ba nthusa loto la ka nne le bjaka o ka re ke dilo tsa batho like cause of e rile gore ke tlhaba ke phata gona ke wele ka tlhaba ke phata and then ge ke fitlha gae ya nna gore bjanong ka re go wa mola ke ntho engwe ya semaka loto la ka ne o ka ra a lena something a lena lerapo ka mare gone jwale le jwang no so o la ntshwenya because of ke godile fele ke amogela gore ke godile before gore ke tsena mo go ne meberekonyane e mentšhi ke kile ka e bereka le ko di-kitchen kile ka zama go bereka le ko sekolong kile ka zama go bereka so ka lebaka la gore a zanka ba re gore ke fola ke kgone go tsamaya bankiša a zanka ba le chance gore bankiše sepetlele ke nagana gore nke ba sale bankiša sepetlele the way loto le leng ka teng nke ba sale ba nthuša or he le gore ga ke thušege ya nna gore a le kobege a le kobege le gona yone ke a utlwa gore ke dintse sebaka bjanong ke a le utlwa le lapile a le kobege so
loto a le ne molato mama re tlo go nyakela gore bothata ke eng and then a senke wa ya wa go checka marapo gore a eme jwang and wa bona gore ebile o shetse o godile ya ke nagana gore ke phoso e ileng ya diragala fela re tla e lokiša magagešo le tlile fa le beile ditaba tša lena ke di kwele Lizzy o tlhokofaletše ke ngwana ga mmone o ro nako ngwe o ne go mo tshwenya re tlo go robadišetša yena ra be ra go botša le gore o gabotse goba mathata a gage e ka bang ya bobedi re e boletše ya sesi ka mo Nthabiseng ke ile ke tla mo thuša ya koko lapa le a berekiwa a le dule fela lapa le a swariwa gore ka gare ga lapa go be le khutšo bophelo ke tlo le thuša malome le malome le hloka thušo e kgolo bobedi ga lena malome ke tla lletša go tše malome ka kapa di boletšeng ka moka o go botša nnete malome mogala bo wa gešo o rile diphoso dula fase o bolele le yena basadi a le ratane le rata go kwišana bohloko basadi ba strata se setee ga ba tšwafe go dula le monna o e leng gore o dula gona mo strateng seo a ba go sege malome ke kwele ge malome ka kapa go botšiša re bothata bo e leng gore mme a go dire le bona ke eng ka kore ga a go a enele e ka se be baka le le tee la go se aene le le ka go ntšhang ka gare ga lapa ka gare ga lapa re a thušana nako nngwe aene o no e tšea wa aena borogo ge o kry-a dijo o kry-a lerato o kry-a lethabo tshwaro e le e botse bothata e le aene o ka aena ge mosadi a kgona tše o kgona tše ntšhi o palela ke e tee gore re e tee e mo palelang jwale ka monna wa gage ka lerato o ka mo thuša ke no kwešiša go no ba le e nngwe mo gongwe o sa dumeng gore e bolelwe mo kgašong e go tshwentšeng ka mama e tla o dule fase le rena malome re botse gobane aene e ka se go ntšhe ka gare ga lapa le sa robala ka morete mme a sanka ka tswa ka kamoreng ga ke gopole ke tswa ka kamoreng maloba e rile a ke ya ko ngwaneng wa kwabo ba itse ka ba shocked because of ba rile ga ke tsene ko ba re nna bona ba sale ba utlwa ga ke tso re ne ba utlwa ka ena ba re ba sale ba utlwa ba re nna ke tšea dikobo ke a mofa ke raya gore bala sofeng nte nkwisitše bohloko a zanka ke treate ntate ka ntho e bete ka kamoreng a zanka ke mo treate alright a re direng so batswadi ne lenyalo ka gare ga lona banna ke mathata fela a e beng mathata go kgonagala go lokišega ge re ka tlwaelana sebaka re fela re ngapana akere so tate mme lokišang ditaba le sa phela kgoso e ria ke mang le mang tate a ke re o berekile mengwaga ga re ga tšhelete la o e bereketse mengwaga nko no tswa di-out le mokgekolo ntle le bana lo ipolela letšatši le le tee le roba le koo le ipolele le swarelane ge le tloga kua le šie dibe mathata dillo tša lena tša mengwaga koo le ye go thoma bophelo bo bomsa kua gae tšhelete o se ka e tšea kgomo ya go ba le maswinyaka ke bohle so re a kwešiša re go tlo ba boima gobane ka kua bo šetše o ba tshepišitše tše kgolo jwale e no ba go no ba botša gore banna ka mokgola go padile mano a lebere re a loga le kwele radiong a padile le nna go sa nengwe nka e bolela ka mokgwa gore go na moletše gore wena go kae o ra ruelo tla botkišitše ga go ne nngwe maubane lapa la tate le a mohloka mme wa mohloka mo fela rato mme then le tlo bona dilo di tlo loka
ka kua ga bo mogalabe re tla tle re ya go dula fase ra tše so di tlo nyaka koša re bolela ka manaka dikoma re bolela ka ditaola and then tshepedišwa gona re tla tle re le botša re sepela buang ga ke nyako le tshepiša gore le ka tlaneng re ka dirang fela a re yeng go tswa re dira tše ding tše di ka kgonagalang tša go swana le malwetse tše ding tša go tshwenya then re di lokiše la bona gare ga mathata le a beile mo ntwa a ene nako akere so a gona bothata go sasa ke gona ke a hlapiša re a futhiša re a thekga ba buang re a ba hlola ba e leng gore ba tlhokofaletše ke masea ba swana le bosesi le Nthabi le Lizzy ba ya go hlapa ba e leng gore ba ne le bothata ba gore ge ba dula le wo o a sepela a dule le wo re o ba hlapiša ba dule mo go teng sesi Lizzy o nyaka lentswela la mafelelo la go laela a sa bolela ba feditše nako ya rena ke nnyane e tswalele ka so re ya go le thuša go sasa malome re tla le thuša re tla go thušetša le malome nna ke lebogile kudu maobane ga batle go sasa batle ba kry-e ditaelo nako ke ya bona ke tlo ba gona ka gae and then ba batlang ba yang nokeng ke kgopela gore batle le diaparo tša go tšhentšha kudu ge e le basadi ka lebaka la gore ge re tsena ka kua nokeng re ka se tsene ka diroko so ge ba ka no apara ene re kgopela gore ge ba apara ba re polelo ba re keng ke stofi ore ke tight re kgopela ebe se sentsho se ka kry-e le se setšhweu šetše re bona mo gongwe re sa nyakeng go bona ka kgopelo basadi ba gešo a re tlhompheng ge re ya ka kua nokeng le no nyakang tše dintsho maobane nna ke a leboga ke leboga le babogedi ka nnete go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego se ke tšwele